a prophet can see Jenfi. Every time I saw the oil on was will be a bedras a power spiritual protection oil. I did to manage my bono a bride so. Also, Banabeji oil be now so the Cobo home by so our bridge, who are control Cote Nigeria, South Africa, any country. Awa uhia bambo bia no betan beje oil bi especially obi no me down so e frage bit se case na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so uhia sade we bi so di bidware e 14 days we di dware do won so mu dware ene nchene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane e niam bible mu nsem ene niam atumi wo mu nyakenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawli ho nuclear station won sabeka bi anatachi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as a frame e bi opebia metimi post dia bro wo Canada or UK or US or Germany, any country I will be an over frame ya. Me and Crano do Sika no be a come a bit more post to any money moody or pebia a bit more post to bro. Me was a many waha with my post to their bro. And I'm your cream no so and also probably bit more post to their bro and also spiritual criminals in the tea. Nina upebia on sabit makabi na Awurade nam so apawo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wati bi na baba obepebi dia kobo ho ban na oye nhyira entra ma obonsam fa ho je hanam manese ene bi ase yi ho wonam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi awisu na abo ho ban oye nhyira so ne me ye Awurade nka ho bye bye. Make a date from Friday 29th of November to the 1st of December 2019 for the Beauty and Bridal Fair Christmas and Discount Sales Edition. It's an open market experience covering not only bridal but all your shopping needs for Christmas, from clothing, shoes, cosmetics, food items, decor, kids products and many more. The Bridal Corner will serve you with all your beauty and bridal needs, from makeup products, African products, cosmetics, event decor and planning, cakes, clothing and many more. Remember, the date is Friday 29th of November to Sunday 1st of December at the Golden Tulip, Kumasi City from 8 a.m. to 8 p.m. each day. This event will be interspersed with fun and educative activities, including the Single Summit on Friday, fashion show on Saturday, live band music, free health screening and many more. To exhibit, call 0544 351 030 or 0542 545 947. The 2019 Beauty and Bridal Fair Christmas and Discount Sales Edition. More to shop for Christmas and an elegant marriage with less to pay. You were tifo muhume samriya na me safaka ejetebi yaso hina ena mekase na mene Nhyira FM omuka multimedia group ena kabom ifese ene nananom nanahema yaso hema nana obitiwa fowa ene nanoma taye chu yaso nyina na ene multimedia fo Nhyira FM fo na idi animu sisi ebedi saguma fre no obra na yebe di saguma yi fiada da gosime wo mu ide to so aduno nkron 29th November ebedi ogaso park so le medie no we fiti ase anopa nondu eko yebe ye di kan yebe medical screening doctor fo kudam figaso anya santemem eba we are praying be how bia so she cry how we are in party one ma unim dey how say doctor for bani be show free ko umodi akọ test yare bia wo mu ate wo hunam ba bia yina di ne etutia ma eno achi no on be ye program no be ye cooking competition eno sorry okruma nyina ma no sorry bi ma bienu ama ma be si o mo soro nan ana oduane ne ahwede ne duane de pa na se de sitie no winanim na lusa nim wono oduane wie ne ka hwe ne di bi wie ne ya
bia no bibia na group member de bonya akyɛdeɛ kakrakra aduane so ɔmo no wi a yɛ ma no ensi hɔ ensɛe yɛbɛfrɛ mmaa mpanyinfoɔ mmeranteɛ deɛ yɛ ɔmo afiri mmeranteɛ deɛ twɛnapɔn baako koraa bɛtumi de aduane ɔmo ayɛ mmeranteɛ yɛ ɔmo afiri mmaa mpanyinfoɔ no na wɔn abɛtɛrɛ aduane ɔmo akahwɛ adi yɛ mehu sɛ na mmaa no so wo a wobɛtumi de di ama na yɛ nnika yɛ akɔnɔ no ɛno so yɛ wakyɛdeɛ a yɛde ɛbɛma wɔ ɛno akyi mmeranteɛ kurom ha no mo deɛ ne dancing competition ɛbɛyɛ dancing competition ahwɛ ɛyi mo ano paapaa mo de dɛm poma ɛbɛhwɛ deɛ n'asa ɛfɛ a yɛ sɛ asa bi a ɛnso nipa ni ɛso so bɛ ɛsɛ yɛ asa ɛfɛ a ɛyɛ ahomeka a yɛde kɔkyerɛ baabi a ɛyie wo a bi di kan no nso no akyɛdeɛ wɔ hɔ no ma wɔsabeka Hi, Prophet is sitting in some actually. I'm so old program, you only have a party and say, and I'll call it program on the man. Now, over Hannah to say, you see, I walk as I be a house, and no maybe I'm not, and Kawu film one, now more. Oba, I am so 1 million white man, yes. Oh, Prof. Hi, Prophet is sitting in some actually. I'm so old program, you only have a party and say, and I'll call it program on the man. Now, over Hannah to say, you see, I walk as I be a house, and no maybe I'm not, and Kawu film one, now more. Oba, I am so 1 million white man, yes. Oh, Prof. The medical can say, I mean, Shlam. Yamma, Kase, Copus of Kase. Nyamia fa so aya mama no ebru adwene ntiase so mekura na misusu na eniama ekoso mabra bom no na ano odiye pa ma ware sema ye pasa mindu chese eniama bebre na ekoso mabra bom na medwen ho ana ebru ma adwene mentiase so enso so me ko Nhyira fo de o ma no me ba ye no wanji miska bia me ba ye o ma me oyo mami ko bisui o sa shem da mami sa ma gibie ti se nyame adom ene na hu mo broti se me ho atom me ametum se se ade me bibie afiri me mu ama me nya ahoto se ade me ho atom ya nkasa se na o ka kire bia o mo wo fie a mo te Prophet je se mi sa me ka o mo te ko a bia na bi su ha wo den na o ka kire o de me ka kire o se obi a wo o ha we de enye se blind bi ana se abotu sam kan bi me de me ka kire o ne se obi a wo o ha amanie bi a wo chi a wo hunu de wonya no onfa mra wo nchen na nyame ba fa wo so na wa bo asa ni bakro no enne pra me so me de obi abaha no ma ni bakro no nye se oye ni paketu obi wo ye old police commander pa omo nji asemu ni so me na kasa ma ne o ha no mu bia ono so oba beje moa yo ma de we ye da se pa
a date from Friday 29th of November to the 1st of December 2019 for the Beauty and Bridal Fair Christmas and Discount Sales Edition. It's an open market experience covering not only bridal but all your shopping needs for Christmas, from clothing, shoes, cosmetics, food items, decor, kids products, and many more. The Bridal Corner will serve you with all your beauty and bridal needs, from makeup products, African products, cosmetics, event decor and planning, cakes, clothing, and many more. Remember, the date is Friday 29th of November to Sunday 1st of December at the Golden Tulip, Kumasi City, from 8 a.m. to 8 p.m. each day. This event will be interspersed with fun and educative activities, including the Single Summit on Friday, fashion show on Saturday, live band music, free health screening, and many more. To exhibit, call 0544 351 030 or 0542 545 947. The 2019 Beauty and Bridal Fair Christmas and Discount Sales Edition. More to shop for Christmas and an elegant marriage with less to pay. Make a date from Friday 29th of November to the 1st of December 2019 for the Beauty and Bridal Fair Christmas and Discount Sales Edition. It's an open market experience covering not only bridal but all your shopping needs for Christmas, from clothing, shoes, cosmetics, food items, decor, kids products, and many more. The Bridal Corner will serve you with all your beauty and bridal needs, from makeup products, African products, cosmetics, event decor and planning, cakes, clothing, and many more. Remember, the date is Friday 29th of November to Sunday 1st of December at the Golden Tulip, Kumasi City, from 8 a.m. to 8 p.m. each day. This event will be interspersed with fun and educative activities, including the Single Summit on Friday, fashion show on Saturday, live band music, free health screening, and many more. To exhibit, call 0544 351 030 or 0542 545 947. The 2019 Beauty and Bridal Fair Christmas and Discount Sales Edition. More to shop for Christmas and an elegant marriage with less to pay. Hi, Prophet Joseph Nsem I'm so we program you the other part and I'll call you program on man. Now, over Hannah to say, you see, I walk as I be a house, and you may be a man, and I will film one now more. Oba ya mso mu ameliyo mwa sisi sisi. Prof. Ya medical kan say na me shira. Na me oma onye kese ko pimso ba kese pa. Ya me afa so ya mama no ebru adwe ne ntiase so. Me kwa na misusu. Na enema koso ma bra bom no na ano odiye pa ma ware sema ya pasa mindu chese enema bebre na ekoso ma bra bom ana medwen ho ana ebro ma adwen ne mentiase so. Enso so me ko nhyira fo de o ma no me ba ya no wan jimiska bia me ba ya o ma me oyo ma me ko bisu yi o sa hye me da ma sa ma ji bia ti se nyame adom ene na hu mo broti se me ho atom me ametim se se ade me bibia firi me mu ama me nya amoto se ade me ho atom ya kasa Sen na okachi bia o mo wo fie a mo te Prophet Joseph Nsem ka mo te ko a bia na de su hawo den na okachi o de meka cha mo se obi a wo ha we de enye se blind bi ana se abotu sam kan bi de meka cha mo ne se obi a wo ha amanie bi ba baton ka to se bebe ni ba Yo, where Prophet Joseph Nsem to do na bomb na ne akwapa no kwafo a that's acquire to the Angels Dominion International for Mwadaroma ni ntia ya ma yenua ketwe nanim ama eye bibintia we eye niema ba ko na mienu binti yenua ba no mu hunanim Marin Council betwi ahwe wo Spiritus TV ana betwi ahwe wo Nhyira 104.5 FM o Facebook YouTube Nhyira TV and then come I betwetwe ehia se nipa bibre bi o wasa isu bia wutie bi na asem no emu odu na se wa bo ani anda ho e o niam bi hu a obenya mane dache
mo fa se me ma modin me mo abo baby afri ba e no kra be hawa jabo na yemisa se anwumre ekwan so de na do nam ekwan so de boko na kakrani ana me ba me mami otimi nche ehonum nti mami nso na ema me hu no pacho maone so kakramae na kakrani na me ba me mami otimi menisa bonkum so ase nti ase me ba no me ba se me ba besela no kakala nti mo wasa me so me wie school where you mu de he pacho secondary school okay SS pachane to aswe nti menene wo honum saa na obisa me se menya adwuma ameye ana me se me pacho meye ana wase ne na damfu bi wo honum a wo pu bi ene na tenanti woni kan na akura ba akwata ma akura na wia no nti se menya adwuma ameye de ne obeka akire no ana waka chele sister no na sister no so tiase ti ana me ko sister no ho ne ni kodi nkomo ebo ba no ene magazine kitibi ene wone me best buy nti wone me ba bia wono ne te no bia sister no ne te no me ko hono memenda we ye be na 2 weeks nampa memenda we ye be na 2 weeks ana na mo wono mo saa nti me ko no so maame na ode me ma sister no ka che me se maame bi wo ho hena me maame na anye fli nso me ko no na me mpepie abonte pa de me mpie ndo ka chem se na me maame na anye fli ti nso me ko me ne maame na anye fli se akopin se maame so e fli ho maame na fli ho no enti debi mo ho hena maame ne fle me eye maame na ode me ma sister na me ne wo sisi e fle me eno obisa me se me wo ho ana me se ai no no se bisa me say sister no e wo ho na me se da bi okoni kuno eno siu e ya me nhwe ho yi ene de wanka semboni bia okay na me ka chen so yo ntina me so mo ho no me sister na ka se me kwa koye mo ba mo nti asa no ho atinti ana me bo me ye mo ba mo ni na any store aha na me se bo no store ho no okay kakala nti endra eno wo fle me eno ka chen me say sister ni nu ho a eye minwe skani bi na maame bi enu amu na maame bi nu amu honum owie skani bi nti na maame no so peso ani mi di nkomo esese ni mi minwe skani bi eya sa ne sister ne pam me a mi nya hwe mi meye adwumahu na me sister no nti minwe skani bi ana me so maame no me ko honum no ma mfani sika bia me kro bi che miska na me san da komo no a nti na me waso no ka che me se me nwie sika ni bi ono odo ko ma sister no e no sa kire wadwuma se wiewia ma me sika nti mi so na esan ya me ya metena ase dwene nti sister no kro bi won mo ka asem ne kile me a na maka che sister no nti me na me se e bi asem na me ka che sister no wanjimi ndi se maame no do koma sister ka asem cho se wie sika no akobọ ne on tie na mane se maame asem se me wie sika do to aso enti andra ene wo fle enti wo fle no na sister no kola wo dem ene mi to mi de kakwa na mko fle no ti mi fle no oba na mi se e pass me se afle ntu de tie bi ti no beka to speak out ene wo tie no se me wie sika ni bi me fa pa na sister ne se store no de ba ba mu bi ameni pa na betana no nti se wo de mu bi a me nya hwe film sister ne so be ma me 1 million na wo ja me kwan nti me nya hwe film nti me so me first kan bi nti me so me asemo be ka bi esansa me ka che na me nim se wanjimini ana ma me so me 2 speakers nti sister no kra no se me nka se mafa 1 million e wo ho nti me na me se me kra mafa 1 million e hye me ni emem no se boy ni nwa bi wo honom e bi wo kwa kutu me niama ayi ana me se na be ma so de ono e ma ne ma de kwa kutu ayi de nti wonu wontimi ntu eni ma no no wa yi hwie atiefo mama me empese mu kakra enkyerɛw ebra ye nua ba no se akole se ko onwie sika no okobɔ de maame amane ma ne maame no so ka kyerɛ so on ka kyerɛ so awie sika ne bi
etu ade tu dwa sa ampa ma wia 1 million shem bag tie hwe ekwa 1 million om de be fa so to aso nja chen was an flame and was an katem say me fa bi nka ho me nwie bi nka ho 1 million di so ni mobile money die nyina na gana no wo ho na oyo mobile money no gana kura no wo wie bi ebi yela sister na nkasa ntimi susu me nwie bi nche no say sa da me send enso no ne phone so and sister na me ne tene ka say me kan chane say ono ne chip no ma block no o ma block ne chip ni nti se o ma block ne chip no nti so mu fra me say me send this kan ko sisu a emba enti agi say 1 month chance na o mo bie chip ni mu because me call makoye mistake my send this 6 million kwa kusu ti sara sister ka se ka se be ya o send this card and am so me catch me feel ma me catch le no ti me fe ma catch no se ai me Jimmy atie from pub chewo muntie kire ya ma mi di ma kwada yi waka chense onwie sika de bi nka ho mobile money de ne store de no na sister we de uwiar kura onka hwe eti wo momode anwie sika de bebre na onfa emma no eti ogusu uwia to aso me ofa ase enti ya na sister no e ka che me se menka me flama me san kan che ne se menya 1 million aka ho amna 2 million na etile me se wie bi aka ho na doso wow ti me na me san flama me na ka che ne se menya bi aka ho amesika na doso itu anu asan fle me se nwie bi nka o me nwie wie beblenti yes what the can wia 1 million was it what it is we abi ka ho man no so wo so anya 2 million was still a 2 no so we abi ka ho man no so eti uwia se to aso uwia ko eti me no ana sister ka chem se me fla na mka nje sisi menya 4.5 eda honum enti bisisu scan wo hunu misulo timfia no kachele me kachele no sa de me motoma ana me se me botoma no se na sa de me nji chili scan wo poletim na me first scan emmo me tomanim sha me twa so se ne be ya what's here day azu me nji chili scan wo poletim na me first scan sha me twa so awurade a se ne be ya what's it chichi scan poletim na fa bo tomam na fa ya day fa sha me twa so wow send be your sister ni hu a one ka say bi o ka say bi a pad na mabona ma mi bi anu no am wo ho sa na no wo ye ma me no botoma eti wo the politics bag yes na o de a share ne senso meboa ne senso enti no sa atam ni nyina na mi wisu boy si abele me phone recording nti sister no me ho sa sister ne fly me say me meje touch na fa che proto mi so ma anwene se bia o be record bibi sa nti me ma me ne fla na me ne kasa mi so minim se bia record ti mi so minim ti bon mo ofra kula na sister ne meme e bon mo ofra sister ne meme na me ne ma me ne nko a kasa mi so minim se bia sister no wa set recording e wo so oh hono ma voice ni nyina wa ha yensa ka ni nyina enkoma ye maami eni akwadai ediye eni adwuma o kire no kwan a ye fa so wie sika bisa sa wo motomo sa mbobi toma gumasre na wo se chichire wo se eni toma na ye de bibi wate wo de bomodin se wo de politics bag be chichire toma no wo de chichire sa PS card be hwadim na emeda walele nkua no so dalele nkua so a ma me hunu obeka se he message pa no anya wa bopa de sa no se so de na de na iska ya papa Ebeneza dakwa ya do baby obi papa ya chia ho ono beka se mare na sei wo mo di bibia ye eni wo mo di aye amwase to aso enti wa kire ko kwa fa so wieska into mama ne sa flame eno obi sa me say na ni gold ni ana ebinsi wo sister no so san to gold kakra e ka ho to fe obi sa na ni gold na ebinsi wo ana me say o mi wura dem ho no ma e ya ne bisi wo no say na gold ni me fa wo hu atiefo mama ya
o kire kwada adwuma eye maami oni akora kotren no ne yonko brebo pa enam maami so no de akwada koma nipa no etiese wa mena wie sika kire se de sika bo sebe ye tomem ebebo epieto so ema ne ye afei wanya sidis wanya kwansi aka ho sese oko good sika ko to aso ndo ka tem se me fa gold no ana obi sam se na gold no me fa wo hu na me se da bi maame no ne o ma wo ye se be eboso saa ye ntie ne papa bi ne zaka fa ho na no kote bia ne na o bia ne wase ba kasi nchachara wa wode na kuma se na bia oba ni boso a omo se ne kote ne so aso wa ne kote ne ba yante wa boa what you say I been to be very careful my boy baby na bia se samri won sha dross na dross for frappa na no day shoot man I don't say ni so no no mo ye ma dross for frappa we say ma so sha dross ma dross for frappa samri e ni dross ana pa ni sa kususa woni ni krone ne beta adis wodi ni zambiam se no dwedwe no e dia na sane wo fire boy no adai my god etina e madodo na edi ni na ya dross eti bo ze ne to no wo so giri na ni na fu abuaso ni na adai fu abuaso eti wo ba ko bi se ni hallelujah ni ana mano e masa Sofia ko mani bi ya dross so na se basa and when you're panning, what Baba said was so. Jadros, Todros, the man that Todros, and Jessica. A mamma Todros, Tom, Mutodros, a money binum, a money binum, Mutodros, a money binum, Mutodros, a money binum, Mutodros, and my heady matam, heady matam of fear, heady matam of fear, heady matam of fear, Woody matam commercial dross. eno ene da ho no ya papa Ebenezer da kwa ya do prophet wa de o se ma no wo mu de sebe enyi ena headross we de sika ena e pampers ababa wa to asuto obi se o maame ni gold no ebi wo ho ena ye dey obi sam ka chan se me kodem ho no ya na esisi ho no bibile ena obi sam se ya no woni ma na me se me njindi se obehu ano woni manu pato so boduam kakra na yanko breaking news bi asia ye kiremu ka bi anya atorenche ma na nkwanhia ewo Amraga Junction ama ovine mcd po mu de minyi ni se yanko ti minia ya mo akwa ba ya ede na ekoso Amraga Junction isesi ano bigeta bi na ato so efi Swami, ebe sako ija. Ana, ala toso. Da sesi ade, o ma be yi daba no. Ebe yi kama. Na ba to nipa de bi to anananom sie do ana. Dabi obi ani wa ofi aye. Na ka daba na nka o hye mbe se more than 30 minutes. Sesi o ma yi no. Ibi aye kama. Ya de nyame ase ya da se power de be sie te bi amiaso nte. yanko to a edubadie so eti obisa se o maami gold no ebi wo ho ana mkasha se an ebi wo ho more gold in the house yo won kanti bi maami na mne ne ti no e flame e ka cha ne se wa flame maami no na obisa an se na nse gold no e kose e maami ne ka se gold no e se wo ya na swati we ya na good no so ati wo koton so ani bia bisim nti wona ne kasa wie na wasan fla me fla ne back maame na me ne se ka chanse me fla no nse me minim so ma seti ama saa we se no nti me fla ne back no na wo se ai ono kura wasi good no e ya na so ati nti wo koton ani bia bisim nti e ya no afa good ni bi wasan so wo kwansi bebre wo honom nti ya na wo hwie bi am ka chan sa kwansi ni de bibile mi wura dem won ma bibile ena sisi wonom eyi
Ade man is sisi ho. Anti kwanzi there more coins in the house. And was I catching me say, Stanisi would tune in near my were too scared go on my fellow cat and say, or too scared go, nem panison on a cloud and kind, and Janos of men quanamin conquibi. Chesa, when did the kai frere, Utistana Netiano, and it didn't come who say, or crowd just go on passo, eti quanacoibi. And Mimi sister Nini, baby, I won. What the car friend who said, Uniho, eti a fast pa, no Korea. And to be some. To me, I'm say, Sadia may quack was what your good in panning when you come beside say, and when you lemana, and was said there be no under, was what your good in pan when Minia fast and I mean conqui. And Parker and Bill. Then Sammy me who scabby auntie. Twas way. And I didn't announce not one so there are 2 spare year recording or recording to me so name. It's a middle can't action or say, Obema Amelia. Aba begis kanena saa million na na enu amu ne wo ho na na maame ne peso wo ka kire me se me mfa me ho adwena me nwie skani bi me ya ne me yi skani bi na no ntimi nka me ko nso na me ne nya fine nti no ntimi nka nkire me nti ene waka kire no waka kire me nti me mfa me ho adwen na me nwie skani bi na me see you Martin Timmy and I'm there, me cat me catino. Timmy catino when or frame. Timmy said, Mrs. Tano pen and tem or my pleasure. She are my friend. There ain't a pen and tem. Mrs. Terry said, or no, we need your barn or cook. And to Betty, when or film catan say, I'm Melian and our pen. Now Melian will home will really sicker into one only Pamelian Nene. My name say, my muin in a beba. Ono na Amelian say Amelian e beba bejiska no Amelian nka o bejiska dia koma mamu we chese ono Amelian ye fa say e bag go na jiji susu to bejisu na koma bank manager nti na ye nim say bia maame ne beba ono na beba nim say obeba wena na ase mi sister so pressure say men kan yesi ska no so do so ska do ska na me wiane do so na go do san kan me say sulu ti me flena na me ka chen say scan e wo mo no do so me nya ba bia amfanto to ma Ameliano emela imagine ntem se no fla ka chen say Ameliano wo kumase na wo flena wo so wo ba o ma yes e ho kra no wo kire wo style bi say Ameliano onya bi obewia wo wa wia de na de koma obi kromfo akowia no Ameliano nya bi obewia to kire wo style bi say ya yes style bi na Ameliano ehun wo say ya endai wo say ya me fan she mu emunim skano na me fama nto bisame a na maka chense masende skano e dia mo ono ntia me fan she no aka ta Amelia no na just mo biti Amelia eso na da so she mu no mu a ko mbizan sa da wanjini ni ana no se de bi enye sa na tie no wanjini dinti e ya me mfa enhye mu nim na me mfa ma no Twaswe. Enti me na me adwenya achem say bia Amelia no ene beba. Ena mso na minim say wo ma record ade no e wo phone so because me phone no Samsung nketo ani bia. Wo isable ni bia nti. Wo ye no ma mi yi e de share sa touch ni mu. Enti mso na minim so mo record. Ti ene wo bae no. Aso obe o kacham so oba obedura. Obe frenti bi kwa na me flefle no. Saasi me fle na wosi a obedu obefle enti me busa na wosi wonim ho me so baabi am kwa ni me mpie me sole na nsa me ti mobile money ho a ebi obi beto ade ne so to na aflem se me yi man ti me fram ka chan se me nim ho kuro ne so obesi ha me nti me fa ne se bia ye kwa aze kwa nti me nim ho ti wono so obepie me so once ene obepie me so nti ma na mo hye me ma me nti me pie so wono de onim ho dada onim ho aso timbe pie so bisa ya be pie so na tie for mame nkas mo mu ya mame eye no frɛ ne yonkun a ode akora koma se me wa bu akwa se wo kasa wo bu akwa nyina no ogina kunsu enti o pie so once ne na ye dey enti ni nua boy bi wo ho boy se fɛ ne jamfi ono ena ko ka che ni sister say na me maye me pese obi beje jini sister sika edeko into what teme se wo hu se ni pana ba obefle mi wan so na jamfi na saka che papa bi
nti se maame be kan ko be ko na papa bi ti ho na papa bi ne ti ho na de unim se jamfi aka kire no na mi minim na wo so what the card sister we lie dada eti o ne wo ye de unim se o ye lie nti me so na minim se jamfi no aka kire sa papa no esese nti o be ko na papa ne to asa nti eche me hu de ya papa no sorry ena papa no sorry o ko nti maame yi ne mani wie na o ko no ena boys bi e bae mi kula minim wo na maame na di ka jisika no ne o wie ni nyina arafo ansa na yebeko na ye ne maame no atwetwe nkomo na ne ntira o ye sa wa kire mu no ye jenkrato aba na sika baba no wi aye akode bre maame no ya tese ni nyina agu ha na mu nyina mo ahwe bi sese wa wi coins wa wi sikapa wa wi gold kakra ene ma kakra ka ho ni nyina maame na nya kokoduru afa ka afri kumase adurukunzu senya no kura samanya no kura twa ho bi de ye danse maame akwa akwaji sika ni nyina ne niam ni nyina ode ko ehwa na ne mutian na aseda kase enkoma na na kunso hene na na ageman bedudua a odi kan na na aya de papa ode ne nua chairman ahafo ano president chairman 1 chia ani aseda enkoma sa wo hene bi se no odi ukro so a eboa ma okro no koyie fi se onya kataso muamuaso omma bone emma kroma na kofa asema ba hwe etiefo ne ntia mani abrea me pesa sa company obi no obi kotena na nipo ode no koya na so obi aka na nane na wie sika no guni se na nsai ba ku bi ba ha na akura de de otimi wie 50 20 10 sa maame ni mbian sa ero man de akoto bank bagos maame di no di bi ekọ wi ase na maame ne tean wakọ iska di nyina ye bo maame ne boy wase nya no kura dua bo ba bu no opa chew eti ye ni abre mesramu mu amo ne nkrofo matie no muntie ni ye sa kwada ne kasai sankana ne brisika ana waye na dwo oba wi sister yi a fi the sister na nya no mu gidie so ya akwara pa na metiatia mu no akwada ne papa eye pani papa a watete ne maye pa eti akwada hu se owie sika e bone eti maame ne komo ne de oso obone on ne tia mane se no se ni se ne pese koso menya dai eno onso chi akwada chi nya se nya no kre se ye no kra try me ehwe eno mu gusu atra ne asam na ba honam maame na faka afri kumase sika obanyigia no ahafo ne atiefo meje nkrato atwam ho basesi a ne atesemu agu ha ne de camera to so na munyina mo ahwebi Mira, enti akwaya wuti ugodi na say. 2 weeks ago. Na ntina wotwe menu pe na agbebe fever do a wasode konkon ano no. Agbebe fever, me be lodi bi kraka ho a. Me du ho no mu a. Me ni malaria eni twaka bia. Ma yeso so jani a wo kwa akon no. Ba fuma akode preko. Agbebe fever so de eni akode akese pa. Amen. Prophet Kinsi Jamfi. Every na me so the oil on was so be abedwa so power spiritual protection oil. Edidwuma na edwuma ye bono bra adwen so also bana beje oil bi na so de kobo ho ban so wa bruchire wa control mu kodovu Nigeria South Africa any country wa ohia bambo bia no betan beje oil bi especially obi no me down so e frage bi te case na ibu he die busuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sa de we bi so de bidware 14 days we dware do won so mu dware ene nchene abodi ni bi dware pe yare di krodi na ba be dwane niam bible mu nsem ene niam atumi wo mu yakenkan ego so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tum za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu na o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabe can be and Kumasi how the frame number they go on me number so go screen as a frame maybe I'll pay meet me post to their bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame here me I mean no do sika no bibia kan e bit ma ko post any money mu dia o pay bia
you bit me a post bro. Me was a minute wa ha. Bit me a post to the bro. And me wo cream no so and also probably bit me a post to the bro and also spiritual cream in the Nina open be on Sabit Macan. My riding am so proud Jennifer Hudi. Meda was a riding car, so what team now, I will be a couple home by no in shit. And some open some found your hand manis. And if you say you or now for no when you are no more a bushing, winning your console, we hear bambo. Yet there be an abitness of Nacosia and 2 attempts Nibia was a bit maybe now a ball home by. Or in share, so name me a riding car. Bye bye. Wow! Any butcher, Nejabia, make a beverages in some big jepites in an ass. Yassam cry, which will be a show. And Tiamanos, what did you hope? Obi Bessie, Bon Appetit, Utimity be this type, Pierre, and yes, Ansana, which will be a dear channel with you, Jow, no to me, so don't call you Manu. Pierre Jepites, Food and Dress Authority at Giat, Nayan Tomo be a onion field watching. What Kumasibo can't so open to do it to a fresh 0553 779339. Make a beverages in some big jepites in an ass. Yassam cry, which will be a show. And Tiamanos, what did you hope? Obi Bessie, Bon Appetit, Utimity be this type, Pierre. Make a beverages in some big jepites in an ass. Yassam cry, which will be a show. And Tiamanos, what did you hope? Obi Bessie, Bon Appetit, Utimity be this type, Pierre. And yes, Ansana, which will be a dear channel with you, Jow, now to me, so don't call you Manu. Pierre Jepites, Food and Dress Authority at Giat, Nayan Tomo be a onion field watching. What Kumasibo can't just open the door to a fresh 0553 779339.
Say malaria fever what running near dear heba Mr. Fred 0270417669. The original. We are there. Say malaria fever what running near dear heba Mr. Fred 0270417669. Charlie Gingerlica, Charlie and one year. Yes, some da. Musa wafu adanu ya na makaika referral for sabe tukumo edua ya heba tonic ene edua ya malamix ena mo ya ware aso twan da wo hu ya ne den sade da yenkom sa ye bi odo sa no malaria patapa bia etsi ye fia edua ya heba malamix ne tumi tu ase kra na ye hu ya ye den no ena edua ya heba tonic nso ama ya hihya kama especially my wife she say o kwa fitira on so fa bi mu I can see it is a monum necessary da be na mbasa akoto fra be no na yesi e be mana sansa e wo pharmacist chemical any herbal shops dodo pa e wa Accra power specialist herbal clinic domi born again any GCB bank no na di hwani mu Kumasi Ewiase opposite Josbro filling station Takradenso Anaji Estate Customs Road Woben Anaji JHS for 0244 544 422 and 0200383831 Mosha say apemfo abata wo mo manu for the kwada woni fiedu mienu enum bi ahwehwe sa edwadie krato mu agye atum se eye Asio kwabnesi je kan yampa wasio nipa ye asio uboni anu nti ukasa tie konfo ya bia sanyo owu ana ya nimguase konfo ya bi onfanya midi emapo onu ana sese nke friend se onyame nipa ukona so ya onye affordable by force onkasa tonku toye omano to number onye fasika bejiska obi a opesa oye sikani no da bia wo hia nipa di onu pe a wo baba ya mamre no manya ska butubutu na kai so baba dase enye fasika bejiska so aduma mu na ni benya ana benya no fomo wo da so wa yeska upe mo tia dia ya aduma ana ntuma stroke adam boja bruso asitre ya de upe kunu anasa wo pawo ya bobia anasa atu atwifare na ya na nkoda anasa honamani ya de na nko a wo ba asuo dum atete wo de sra so aneko ana wo do benada oyo ba tankase a wo hunu nyankani akurafo mobo enti wuta no a ebebu abowa nya bidi dana mabo ene ya bia da romance de kwa China ni Dubai ma waria so wa yesi edi adansi ade abache abuna saman ukọ awunsa ni faso ba awunsa bokum so na fa na homatru ko so 0243134535 0547963028 because me call my mistake. My Sunday says me la Eshase wo bia bia ya no kada kwa na jubi. Abranti bi foforo bi kana no. Hono mu ani tene se wo chiatana. Every sabre no. Fi sanu se fonsa no. Afemra. Ya ma mi di ma pode yi. Afi eju won so. Wakati se owie sikari bi ka mo ba mo di ne store di no. Na sister we di owie akro ko kabe. Ka sapra konsa mo di owie sikari bebre. Tom Manipa won fi de money and says a pim for no e ahwe se twetwe krato mu agia tum se no fase se say the Ghana for Nangasa tia se a bad betting company o metimi di omoni to the so and oneexpert.com and oneexpert.com now on BB say we obi a we need options bebrebe and now say we pay out akese and now say ya be say we talk insurance am I will bet no and the go boys no one expert na je wo 200% bonus what the can be 1 million what you want to do ya bi ka ho man no so challenge the original we are there ya bi ka ho man no so challenge Charlie and one year yes some da beto ana sister nkachem say ayofo ene etiefo ya mamunyina kwa ba make out so number 1 account radio station in Nsem ha ene nine na chiripo enum kasa fidie so ena utie ene wiasem sebdwade ene de bremu ababa wa bia maami bi ya na ta kasa wa link no e de ama ne nua akwa ise namfo nua se onko hwe na djuma so ma no ko wiase watimi preachi akwara no a Claudia ko kire nante se adesuar mu ye no du ono ko antumi nso a etinante mu arma ne nyansa ampani ampa nante ama ne nyansa akwara timi akeka ne nsa no awiewia ne ma saa se ne o kire ne edika free 1 million 1 die sua petu 2 die sua 4.5 azusa wasu atu sika bi agu empani tifi sisa bi ka ho eti akwada sika owi aya akwade bra maame no eno eda eguadorich
fa afidie no hwɛ so na ahwɛfo ɛhwɛ simahu ahwɛfo 50 cities note ɛne abobɔ no bet te sɛ ne yɛde kɔ yɛ gikwan so no 50 cities note ɛna yɛabobɔ no abɛɛte a wohunu no aha me so mfa camera no nto so yie wo coins yɛnte sɛ coins bafua ɛgya coins ketewa na yɛma me na nya sika ne nyina wie no obetwa no num mereke obenuma man body na nice semna odi bi besi niema we ne adisi niema apose pepsodent odi bi atwitwire ne se waje no mu aka ho o amu omu eka ho na wasai age ne se adin eno so ewo ho owia fountain adin na ono so odi atwa nanum kakra na mo se epobi ewo politin bag im edanimu don rich fabra be kire poisu mame eno ani ska ko no ne buafo afa edi amano no ni nyina na egu amohwe no na ni nyina ne se mami wasa kira kwara na dwuma pa wa kira kwara na dwuma se owia sika ne sa se be ye hunu nti on politin bag no fa mo ne tomem na on shifted the metal sabbi ne hweso na bone hweso sa ma me no ndwene se sika wo bedwen se sabio afikyire ene wokọ ena ne mensese aba enti ena efu aso sa no aso ni nyina ne sika arafo eniema ma me no bae obegye se waba begye niema no wanye ogye wieye ene eso ne nsa ebise so anye a ko ebeka se onye wa megye we de omo ade na menagye wutim se na nwumre ko betware no na kre wa pa wa no ampam no anya sika ente se we afenu famfu money ati sɛ ne okɔ maapɛ no akɔhyi oba wa anya nlai ene afrɛ famfu wodne sa hɛ omoto mu atwe no so odu sukuu dem ba bi kura sukuu dem ana dua bi ase da motom ana sɛ da yensi nwie one completed building now de na kɔgina hɔ na no nya de de ne da hɔ ni nyina sɛ odi ni gina hɔ saa ma no nwro na mo ase no baako onyi na mfiri baako na nka baako na no ehedo wo be ma nso kogya na chi sa nkogro ho mesro bi uzip no ko de we wo be ma na fa sabe o supporter ho sa na ni nyina no star ba go pere ya na tie no ho sa no ya fre no engramofo stars wo de mo ba no nkuntunu wo kunturu sa na gina na chi we ya fa ho ne passing credit pa sinkredin na chese obi ba moji hei no aka dia him no oba nso na mo ase ba ko chichire nan na chese okope ba bi gina no ahye na ade ekode arafo samo hu yankode ekobi samame ebia na entwa to so ene etwa to maami so ebia na entwa to so eti ye dai ho abasesi a na ye ne ye maami so akwatwe nkomo na also yina no na tachirema edananum. Hey, Monshe, said the amazing Kedianisha. Say hum. Kedix syrup. And on no Oma Kedix syrup. And my appetite level a costro. Ain't your tin wood this year. And you need brom. Kama. It's some vitamins, iron, and the minerals are hoodwa. Yet dear fragile Kedix in tea. Debia one more day. Nediane so dear. Would this in anyone is a wood dear ye. Chese we are safana bebia. Aya Kedix so Kedix. Shano so say. And kwada when you frabu suminsia. Cause if you do me no one pediano. Kedix syrup. And one here. Kumasif way. Danny Farmer, any Osons, and cry for Mokoda Rose, Nisi, Baseline Pharmacy, Anasa Blepomen Pharmacy, Takwa, Kekule Pharmacy, Open Doso Pro Partia, Freducat, I was 0244 560 296. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Kowiase watimi afichi akwara no a se bieje petete na yasesem kra ntwabia enti ma no so de ho pa eti dante mo arma nyansa ampani apana anti ama nyansa say ya malaria fu watimi akeka nsa no awiawia ne ma saa se ne o kire ne edika free 1 million so wan die sua
petu 2 days 4.5 azusa waso ato sika bi agu empani tifi sisa bi ka ho eti akwadai sika owi aya akwade bra maame no eno eda eguadon rich fa afidie de hwe so na ahwefo ehwe simahu ahwefo 50 cedis notes eni abobon bet te se ne de koye gikwan so no 50 cedis notes ena yabobon na bet abete wuhunu no aha me so mfa camera ntu so yie mo kwanzi ante se kwanzi befua eja kwanzi ketwa na ya ma me nya sikari nyina wie no obetwa no num mereke obenuma man body na nice semna odi bi besi ne ma we ne adisi ne ma apose pepsodent odi bi atwitwire ne se waje no omu aka ho omu eka ho na wasai aje ne se adin eno so ewo ho owia fountain sadin na ono so odi atwa nanum kakra na mo se epobi ewo polythene bag im edanimu don rich fabra be kire poisu mame eno anis ka ko no ne buafo afa edi amano no ni nyina na egu amohwe no na ni nyina ne se mami wasa kira kwara na dwuma pa wa kira kwara na dwuma se owia sika ne sa se be ya hunu nti on polythene bag no fa mo ne tomem na on shifted metal sabbi ne hweso na bone hweso sa maame no ndwene se sika wo bedwene se sabio afikyire ene wokọ ena ne mensese aba enti ena efu aso saa no aso ni nyina ne sika arafo eniema maame no bae obegye se waba begye niema no wanye ogye wieye ene eso ne nsa ebise so anye a ko ebeka se onye wa megye wedi omo ade na menaje wutim se na nwumre ko betware no na kre wa pa wa no ampam no anya sika ente se we afenu famfu money eti se ne okọ mape no akọhye oba wa anya nlai ene afenu famfu wodi ne sa he omoto mu atwe no so du suku dem ba bi kura suku dem anadua bi ase da motom ana se da yensi nwie one completed building now the na ko gina ho na no nya de ne da ho ni nyina so odi ni gina ho saa manu ngro na mu ase no ba ko nyini na mfiri ba kum na nka ba ko na no ehe no wo be ma so ko gina na chi saa nkogro ho me so bi uzip no ko de we u be ma na fa sabe o supporter ho saa na ni nyina no star ba ko pere ya na tie no ho saa no ya fre no engramofo stars wo de mo ba no nkuntunu wo kunturu saa na gina na chi we ya fa ho ne passing credit pa sinkredin na chese obi ba moji hei no aka dia him no oba nso na mo ase ba ko chichire nan na chese okope ba bi gina no ahye na ade ekode arafo samo hu yankode ko bi sa maame ebia na entwa to so ene etwa to maame so ebia na entwa to so eti ye dan ho abasensi a na ye ne ye maame so akwatwe nkomo na also ina no na tachirema edananum hey monshay said the amazing kediani show say hum Kedex syrup and on no you were tifo muhume samria na me safaka ejete ya so hene ena me kase
na mene Nhyira FM omoka multimedia group na akabom ifese ene nananom nanahema yaso hema nana obitiwa fo a ene nanoma taye chuga so nyina na ene multimedia fo Nhyira FM fo na idi animu sisi ebedi segment fre no obra na yebe di segment fiada da gosime wo mu ide to so aduonu nko 29 November ebedi oga so park so le medie no we fiti asese anopa be nondu eko ebeye de kan be medical screening doctor for kudam fi gaso ania santemem eba we akro yare pie how bia so hwe kro ya hawo ni party won ma unim de hawo se doctor for bale be show free a ko omodi akọ akọ test yare bia wo mu ate wo hunam ba bia yinadi ni etutia ma eno achi no ombeye program no beye cooking competition eno sorry okruma nyina ma no sorry bia beyi ma bienu ama ma be si o mo sora nan ana oduane ni ahwede duane de pa na se de sitie no winanim na lusanim ono oduane wie ne kahwe ne di bi wie ne ya bia no bibia na program be bonya achede kakrakra aduane so omo no wie a ye ma no ensi ho ensei ye be frɛ ema penifo emrante de yo mafi emrante de transport ba ko kra be time de no ba yi emrante yo mafi ema penifo no no be tere de no akahwe edi ya be hu sei na ma no so gwa we time di ama na ye nika ya kono no so ye wa chade a ye de ebe ma wo enu achi emrante yo krum han mo de ne dancing competition the bed dancing competition ahwe na achire bibia wo ho a beka yaka mame pacho ensem atwa gu nyina wate ne etiye nyina wahunu ede na woka pacho di akra na kan no kore ni akra ka nyina no kore pacho me wasam kakraka asema wa ne se me pacho skana ne gu ha ska wa de mame no na 200 any 10 cities in Kaho. Na ye friend say 500 and what they share me bag with. Na ni polity mu. Me pa cho debi. Na naked money abibia ni ho. Mame me pa cho asemo waka ama yi nyina ba mu abuo na ye ne awuo ere se waje atum. Sabe kamene waka cheche mu bia nim efri se aden wanya ye se 200 nim na 500 ba ko kra na wo mu a wafa ba cho mate ene manya wa na akọ euro store ho me ba cho me duru ho no ana o kan me ba cho me ana me yiye wa na yiye me ana me yiye ero krata wo kira akranse onfa sika mono tomem na onfa emmo sabe ne seba so me ba cho no kre Atiefo aje ensem ni paro oso afum ba bia duro no de fum ado afum do rich enfa camera no nko yenu yeso na misana sem sister no adwuma ewura no me misana sem minu aba asamo amode ba nyina ye ma me so aje atum ampa wafum ede na ade ye no Chomi de meni hweye no nti so no so wo bibi yetia me de a onyi na ni mfiliso ya nkasa de meni hweye no ya so di ka se wo be kire onyansa na so o ka bibi record no ka se me ho ye na hyi be ma afia me wo me so me nya na hyi na me nkasa ntia ne da nti o kan sa asem no na me se ne akwa na nyire na ho no ma afia me na me hwe me hu no 101 said dan na me aye nti a so obe ma afia me na makasa etia na mfumye bi nti a obe ma afia me nti me so me ni asem bi a me ka me hu no 101 na ono abaje ne yema na me hu sa afi de ma afia na ma afia me no afi na me hu kwan ya ofa so ma afia me na makola ba ko no so
bibia ni a na me ka hwere ni say no afre no tu no fo nti recording no ka che call no mo ye no ka che akra ni say saa na akra ni ye no send this camera no ti akra no ko no ko wanya no ho na wo ko okoye krokodru krobi so na ofre no sending no mobile money na ni sika 3 million aba be di no honum bi ko adoso chance akra na nso kipi bi nti 3 million be di no ho no sending ye no de ma akra no nti we no so mfa na ho adwen sebe ya wo mfiri ho no kula be 20 million amelia no ofiri ho no sika na ekura no enye sika ketwa na wo chichiri sika na me ye obi a me boss search akra no mta search ne bag mu nti se o scan share ne bag ma me kwa ko hu nti won chichiri no fa mo na ya ase se de wa bo pad de me nka hwe kodware a ebo no okoba bi a ebo no ene ni di no so de ya go se afre na adwa sika wona mo na sika bo no se ba so sa na obi bebie so so beria nti ma mena so ya na wa frɛ me ade ya na eko na ma ka hwe ni se me ko asi ame ho mfa ma ba baby a mete no nti me akasa me Nhyira FM 104.5 me ja no ho ma mfa namba na akra ne na ehwe no kwansi no sa free we no ka sense ai u ble we ni na waja ne ba wo ho ma na waton ne ma ni nyina disika na gu no ho ene me nye sa o ye sa de ya wajimi na akra nka se hwe na nka me na me hwe ne ba ma no nka on fasika we ni na me boa no aba ama de ato ho no mama me wa do se ni yi ai ho an wo se am se yo no asa frɛ me o mo se akra no kwa no ho ye se nsem bebre ya no pa no asa frɛ emma yuani tina honom na maame ya obehwe akra ne kama onya ne basabasa na mso chese onim ni odi ni yenti ka ho ai ntimi memba na akra no dwewia ne ma no a echina akra metimi abefa nti oduru kunso no frɛ me me kwa me wabu akọ mi twam wo kra me ehu me kwa me wabu akwa me taade ma me taade wo store ho no mu na me si wio mate bye bye nti ho a na oduru me store ho no wura ho no abu akwa ho no ai na ho nso ye kunsu obua kunsu abu akwa pasrai Mini aba se wo yonko wa fomo ena mbisa se se de na yenye no fom so de enya aba ena wo twa na asem tia wa anye yira asem no wo na jo so be yira asem no ye wo tapes a recordings a ya ye doso ene videos a ni nyina kire se maami wa fomo ampa wa ji atum se yenye nde mede ya mini problem bia se mboja ya che no munja nche no me kwa de na nnum se betwa se nti se etwa se ya eya futuo ma etiefo nyina na eya futuo ma obi biala a odu obi be ma obi se be ya ankra ne be hwe ye ba ye tie etwe ono frɛ ne ma no e ka hwe ne ma ne se akra ne frɛ ne se ombra mejeje ne ma no emfa nkoma ne papa na akra no so nye den enka sa na one ne mba no eye sa akọ no ebi a suspect ne man be suspect say me twa ntro de ato ne ma me so na ade ne sika mu kokunsu that's it ade ne ono na tie eti se akura ono obi tie na nipa ne ya wadamfo afro se brabeji ne ma koma ne papa ade na ka wo so ye pani ono ya kola so obo nipa no wadamfo na ma ne sa damfo kola de bai no obeso da su ba bia dia mani nye ho wo se baji ne ma bi koma na maame na wa ba baji ne me ya eti oji ne ma ko koma na papa ai minimba bi ko de ne ma na ko de ebia efa wasum keke efom so nipa ho se waka se ye fanche enu aba no yeni ho hweka atiefo ye dai ho abasesia na ya to aso. There is one deadly disease yo atifo muhume samriya na me asafaka ejetedi yaso hene ena me kase na me ne Nhyira FM omuka multimedia group ena kabom ifese ene nananum nanahema yaso hema na obitiwa fowa ene nananum taye chu yaso nyina na ene multimedia fo Nhyira FM fo na idi animu sisi ebedi se adwuma frɛ no obra na
ye be this adwuma fiada da bosome wo mu de to so aduonu nkron 29th November be di obia so e park so de medie no be fiti ase anopa be nondu eko ye be ye de dikan be medical screening Dr. Fogu Kudam to Gaswani Santamem eba we are croyari pie how bia so she cry how we are in party one ma unim de how say Dr. Fobani be show free ko omodi akọ akọ test yare bia wo mu ate wo hunam ba bia yina di ne etutia ma eno achi no on be ye program no be ye cooking competition eno sorry okruma nyina ma no sorry bia be ma bienu ama ma be si o mo soro nan ana oduane ne ahwede ne duane de pa na se de sitie no winanim na lusa nim wono de wie ne kahwe ne di wie ne yi a bia no bibia na program be bonya akyede kakrakra aduane so wono wie a ye ma no ensi ho ensei ye be frɛ ema penifo emrante de yoma fi emrante de transport ba kokra be time de no bayi emrante yoma fi ema penifo no no betre de no akahwe edia me hu sei na ma no so gwa wetime de dia ma na ye nika ya kono no eno so ye wa kyade a ye de ebe ma wo eno achi emrante okrum ha no mo de ne dancing competition be dancing competition ahwe eyi ma no papa mo de ko ba be de nasa efe yese asa bia enso ni pani enso so be ese yasa efe ya homeka edu ko chere bia eyi wa bi dika no so no achede o honma osabeka be di ne so de meka ebeye fe yesre edum 42 se dwaso nua ne amawo mo fa me chere na obi ahu TV so na so ti radio so a e tia be di dwa so na masika abombote me bia be dwa so esremo wa bibi ha wa brabom bibia ha wa brabom bia na wo se aban tie na se obi tie wo be boa eno so kwan da ho se de maame efi o tie o do be ko ono be di nkomo radio so abon da mo bia ate na emo a ohia no ya sere de se o mo enka obi akoma asenka ba akoma na o meboa eno chi o man no mu so mu enema yihia wa atitiru yakwan ya eda enimu hayi akoso emprenu atwam aban bi atwam ebi fiti ase edu se bi guso jatum ebiem o di be fi ni mesachi aba fro bai ebi fiti ase esa ye biem e kai sugu eno so abo e ba nyina da so ko ya brejo mu ye nyina akra esu eto ye di nyina bu e kwa ye eka bi mamafo a kasata bitimi igusu a aka ne ka biama bitimi ka say na be ka ma bayati se kwana de ba so akoma so abaya bo company aye di kuku boys ka ne isra banse bi edu no ka si ja to hono ma e ka be ka se crack se de na ise de bitia se wo fra be eti isra sa ban e fe na ni be ko yi de nyimri fi ho no chi me se gaso fu na o mwo amanone di ko nyina se ye kan di program ye nyina ne main objective and say if you want to micro you go walk and that's so and so adi no bia bibu ani so abeso baby and you go ko bia e kwa da ho sasase na ohia say futu bi na ohia o de brani ni hunko na mo nyina nso ni ni pa nyina nso tenye bibi fa mo ayekuri na beni se o se sinye o se chi oda e kwa na utafi amasa Amen. Prophet Kinsi Jemfi. Everybody na me so the oil on was so be a bedja so power
spiritual protection oil a edidwuma na edwuma ebono ebura adwen so also bana beji oil bi na so de kobo ho ban so wa bruchire wa control mu kodovu Nigeria South Africa any country wa ohia bambo bia no betima beji oil bi especially obi no me down so e Friday bit say case na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pan so ohia sade we bi so de bidware 14 days we dware do won so mu dware ene nchene abodi ni bi dware pe yare di krudi na ba bidwane niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu yakenkan ego so ene dey oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu na o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra agawuli honi and approved by the FDA. Yama munyina akwaba mahu se ne ya ne happiness mu mara ha mu ye maame no wagye mfom so atum ewiase ye nyina bone wo ho ye de sei ya isa akoko ebutu nkosua so pa na mu hunu da bi beda di kuma se baji gbewu wa na so bende Adam na nani he bone ewo ye ho nti sabe unua foma nye se nemum ne etie de akolar ba fidie so se ubenya futuo ebia na obi te no obi a kire se wiwiare sika bodi pakro an ne ma ne se ne akwada ye ni nyame be kira wo why eni ni pakro se wiwiare sika ne nya adwene sabre ye kona ya koje adesua kakra nkire opani ya oba fia he na sem nyina ne se wa wu se Ghana hadwuma ni ha bebre na mo bo akro no sabe ye maame ye ka na sem sesi e senka ohunu semra mpo ye ana ohunu cake ye ana ohunu brown sugar bi ya washing powder ohunu ya kamenyi ni senka obesa na momadwuma enni kroyi munti ruwa bia na ha papa so obebra sa de ni nyina fo na ni nyina ne se one be ya adwenkro na training na eba so no odo ho ahyem bi ya de ade chem ne akọ Amazing Training Foundation ye nua be ma no fia ko ne nko twekọmo sabre ye bedi ka akọ PRO ho na ye na ko twekọmo be ma akọ aba yeja ene di asem na aka chem ne betiefo we de asema ye nkomo kakra ye pese ye ne atiefo che ye dwumadie bi a ya to din Amazing Trading Foundation na ye dwumadi a ye ne se ye kire nsanu dwuma emamrante a onwonam na onwuni nsanu dwuma no onwutimi nya bi ene yem nuanom maayo anom a onwuni nsanu dwuma nso betimi anya bi ni edikan ye kire biogas nipa no bebrebe ababe se dwumadi no se biogas de se wo ya emma oya itise sabi ejanan no edoso ansana gas na timiaba but enye no kre Amazing Training Foundation de ye de niam papa nko a ene badwa so ye dwumadi a ye di kan biogas ni ye ya ache kra 3 weeks se obi aye bi amawo na waka kire se biogas de wo ya ejise che ansana gas na ba oboa. Yes, Krasmo baby am I. Enche krama kwasi bo of the steba da saba ha. Ben ron aduane adi wa ya. Twaso. Enti ni etoso bio ye wo food waste biogas. Aduane a edwa bode hono ne niam a ekotugu kwa no. Kwaro. Yetimi nya so mfaso se ne ye ya yense niam akwa. Ni etoso bio ye wo rubber de ye wo ho a ye de hye fom. Te se watu amna anase waye manho no wonsei adaje anase wonsei asase bebrebe na emom no ne ye ne se ye de rubber na hye for mawa ebetuma di mfie be 100 years na enye ma eno so ana enseye enye hwe obenya gas ya wodi be soja ye kire sa ne ma we num nyina ne biofood se opese wuhunu sa adwumade we nyina nye ba bia se Amazing Training Foundation ya ye binom amamanfo bebrebe a on gas aba se opese wuhunu ansa na waya ebetimi akwa ye nnwumadi a ye didi bebrebe na watimi ahu sa Amazing Training Foundation ye dwumadi a ye pese ye kire afoforo no enye se ye kire nko a nemom se obi hia biogas a
Yeah, so baby amano. Okay. Yeah, I am sure to me be a man to send a baby on chef Masabio and Penise asam any dance ya uchebi. Na odi aye dance ye. Na ni nyina se omo ben chef ha. Na ye jana wahano because omo hwe me no omde 2 ye. Ne kaka kapa. Enya sanketwa obenam se na we mo sasase. Wo mo be ne fia dia mai. Ama kakraka no se na nimo guase. Afa be proto baako fisi ya wa dogs ya Love FM ya ni mpeni for da kese na egumu eso ma be ne fia ebe onwanwa adwuma omo bono ena dia enwanwa mu se agana no onte ne senti wo David onte ne senti baako no David edura no pa na be me ache ne ko awia na me aha adwumne se nka me adwo na nimdia we pa mu kosua ne heme kura de enwanwa for no banu to jamae na fe ye nkoye nim your number Ufreya ubenya ye 0244 87 93 55 0244 87 93 55 Ufreya ebetimi ajo so aboa na schools for so a mo kire biogas e wo school man kura ne enima de kro no aguna jama se presby onwo bai e ma ye de onwo afam ama school for na onwo sua na wo hu kwan a biogas ye adwuma no ni nyina yetimi boa e wo ama manfo timi hu sa adwumadi no enti niam a ye de edo so bebrebe ye ma wa 3 weeks pepepe o gas beba so obi so aye bi ama na se emma Mr. Number ye de 2 dwa no frɛ na yemla ne yemeye ne yi na se na be ya oka wo boy no enye kwa na bronyan wo ne wadofo no munyusu gas free na momfa nso muja na biogas ne de niema ewo ho no enye se ebia woto ya no nti ena kire se woni biogas ne ye ne mom ye wo niema ahodo bebira ye be kire adofonom ana ebe kire wona eba be hia adwuma no manya nimdie ne yi nipa no bebrebe nim se wotu wi a na eno ano no enye no ano no nipa no bebrebe nim se ebia wode rubber ne chef ma na gas ya ba enye ne wano no ye wone ma ye be kire wo se gas na emma yi a gas ne wo fom ne sha ye be kire wo ene ma wodi beguma ebe ka ho ebe ma gas ne beba enye se nipa ba ko pe wo fie nko a ye se gas ne ma enye ne kore wo ye nipa ba ko pe na se wo fie ho nko a metumi ama gas na ba sempo ajanan komu pa me challenge wo se 3 weeks pepepe toilet komu no metuma ma gas na ba ansana wajanan no krampo akom tiniama ba Amazing Training Foundation ye kire de edo so bebre na de dikan pa na ye biogas no sanse nipa bebrebe asai biogas no enti ye pese ye boa na afedi etimi biogas no ejina na so mo ya de he as anya prana so na mo ya na ensuom mutimi ya botem anabi wa no te bebia bo obi so ote ensuom eno so okay ne dikan asase no se eyensuo mu kra ye betimi aya ama okay se ne ebe ya ontwe bio ebinum ma ho se wo ya ensuo timi nunum wuram enu nti na ya kakra bi wo se metwen ya enche ayema se ye yama wa ensuo timi wuram ebenunum ewura asase nim ana rubber nan so de no so se yema wa emfa ho ne asase ne se ne sitie sensuo ho sensuo ni ho ye yema wa ebe ya adwuma kama de eya de dewom na ye ne gie kese pa ne se bia wo no baye bia no baye no unya enema mfa ngu ase a sa rubber de ne yebetimi de nsuo no akwa akoto ase ama wo no baye no aye fefefe a pampan bia nim yebeyi pampan ni nyina afrim se wo pensuo na yebetimi de nsuo no ato no baye ase ama na aye fefefe ama wo se wo pensuo no nso a yebenim kwan a yebefa so yebema nsuo no no mawura fom a entimi enye mada okay operika se bakakra ma wo se dwumade tin no ebi baso asatmem ha baso of ahe baso de chamso Methodist downward Methodist school bi on government school bi on ma san of akose wanyako Pentecost aso dan bi on ma okay on program no baso memre de be na wotwe ene baso on na niam ya kire ne ya hodo nsia ya boboso no eye biogas waste biogas and a rubber biogas and a rubber biofeed and a 3D epoxidized and a facility see bio digester and kasa ye lay blocks no and on sa na mai ensia na eba so okay na number no 2 January 0244 87 93
55 0244 879355 opanysani wo sikire mu no enam gogoswe obi dia omaya amana be se mfie mienu ni gas ne mai 2 years ne mai o ise bia 3 years beba dabi adene yama 3 weeks pepepe eyeseba sani wo kire mu no obi won ma okoto se down was mitimi ye enti ne bebre tuoguma omo se ye biogas but amazing for the to ya bo ase yanhwehwemu ehunu se ade na ye ya ma no ade na ye kasa mfie bosome no na otwemienu na otwemiensa na sasa abren pepepe onsa etimika ema na ye na etimi boa and the program na ba so nyame ya adoma memene de be ye ne na awotwe ewo eye de chamso eye Methodist asore e worum down when Methodist Pentecost asori bi school hono ma I want a program eba so ene am ye boss nyina na amazing for say be say ye boa man for Christmas en wo kan ye 400 Ghana cedis pe niema ma akoma akunsia ni nyina e ye 400 Ghana cedis eno an ye to ne ma de a kire wadwuma wie be ma training manual ye be ma certificate T-shirt and so sa title. Okay. I be sa dia ma e wo hono. Nti ye ton sa fo obi a okosua bia. Obi on ma biodigest and chemicals ye dugum kro mo nkere. Omu wi anoma ma direction say wo pe bia to a bra ye ya so ye. Na be to bi ne fa kokogu adwuma na wanya no emu. Ma amazing for the be kire say de si ye no. Na wo ankasa watimi aye wo ankasa ode. This obi nso a kire obi na aduro no ankere wa bra. Ye be kire. Okay. Na abo. Ba nyame ya adoma eye echina nemene de we me ye train for front so e wo kono echinachi me da se daddy ye program for front kono e wona man ma me kire na group 1 and group B tinipa no frame ya no ma kire mu a kire ye be kire se ye si ye fresh yogurt small road pizza chips banana ice cream banana cake washing powder liquid soap alata shower gel cake soap bar soap sani amanyina e be kire ho no afi wi asede yesi Cerelac eno so ye be kire Cerelac enkredi na no ye so pa ma me ko to biane awia that's so eno ye December 14 minjini se pa ma do wia bi ye de awia pa December 14 me na wia nchenam nyina de bofro tie mutum ewura kro no pe nyame aduma December 14 so wo mo ya kire wo maduma organa ha nyina on ba be hia December 14 ye be hia wo ewo New Tafo Church of Pentecost. Okay. Pese adwuma ya kire omo ye hwese omo de ye adwuma. Okay. Na afenso ye tonsa afrempinfo amamo so aba ho no abe kire omo abe kasa kire omo sanse ye nkire adwuma keke enya nipa no so omo nko afi bia ye hia omo ene omo di nkomo sade ye be betima abo kama to obi wono ma no so wonsua bi obetima aba program na se bi e ho no ne ma akoma akọ sa 14 ye be kire ne ma akoma akọ 24 for Christmas in so mfango go di bronya eya 14th no December no e be kire ne ma akoma ko 24 ba nyame ya adoma ye 6 and 7th ye 6 and 7th and a biogas no training e ba so we won film dia na ya se wa say won mere kra me number no me say de to dwa bim number no ye 0244 87 9355 0244 87 93 55 ti programs no ye ahodo me nsa nyame ya adoma Saturday we no me ye program for wo enkoko ena nyame ya adoma on the 6th and 7th no so no ye program ye kan wasemi ewo de cham so Methodist downward Methodist any Pentecost no be ho pe Pentecost no school ahono ma si dana kama ho ahono program no 6 and 7 for ebaso ebe se wanya akon hono na pepepe 6 and 7 in band no pani sa we ni aka wasam 3D epoxy biodigester biogas waste gas and bio rubber gas and sa na ma nyina no e ma ne ma nyina sua enokre e ma ne ma nyina sua wanyini wo sua ubetime sua ena wano so ye ntwere wo ye bibia practicals okay bibia practicals enko enti obi bia wote yanka bia se omo abro kire a omo hwe ya omutie no wo ma bi wa ha no ma mo mesua adwuman sanse Christmas yo bebe omo ba be yim omo yim anya obi on mo anya obe ma no be 1000 man fa mesua adwuma enokre na emwa yo no as yana sipi Amazing Training Foundation so ya ne kwensa bre de osum na be wie ya to aso we wiasem se kwazi
my intio na ye mami asemi. Na one kasa ye frɛ wo a wo ne me kasa no we frɛ wo sɛ. Ye frɛ me Kofi Jima anko ena. Wo se frɛ wo sɛ. Kofi Jima anko ana. Wo de anko ana me de me ko ameda. Bravo. Yeah, bravo Vin. Yay. We are seeing you do. We are seeing the crowd. There me yan say ma me no nka. Kotiasi anka bani bejipa. Nanka yetwi nanim. Yetwi nanim nanka wate de ye kan nyina bi because on say o ka say ni ma ne say na ne matiti ase. Tu hwe o hwe ma me nanim anu ma hwe ne ma no hwe anu ma hwe bo say hu ade no wo mu say nkwara no ade na akoso no like akwara ne wote ne ho mete tu say ade na esi na akwara ne mpe ne ho mete but ne ma me na akofa aba on sabio ma me panyini a wadu say wonya ekura 40 plus a obetu nkwara afo nkwara ebo ne obeka no wo mumu na wo kire nkwara kwan ya yefa so bokoro no kire kwan yefa so chichiri sika e de bossa bi etwe so e ma ne yeye ha adwene on nko hanka ye but ni nyina mu no se wagye atum se de Yesu ka kire yi oba adwamanfo no o se ko hwe no wan kwa ebo ni bi na de asusin sei ansa ma wo so ni ti ayeye ne kunzu hene anke bia sabre nko ay funeral komba bono pa na hwe na chi ase abrako vi nse om de mienu bi to no moto na nsa ha agibako ana na chi ano so agiba miensa ne wo na chi na na onzo ekoko nto mo bono kakra na mo ja da ho nya asem ketwa ha adwene ya ahomete we wo ma me no esi na ugira ho na hwe de ekoso abrako bu nso osi afam mesire ye nua ba na ono so ye de saade na to no akora de saade ni di no se onya ma ne nkam ne mu makora no onhwe ne ye enkonko ye se bia abrako fi we nyina echi ne bia akora no wakoyi akora na ma na fe ese wagya akora no se ye kurum se bia akora we senka wo ye akora bone a no fika anka obebu ma me na che obebu ma me na che kesika obese sika we ofa yi se ya sampampa wo fa anka abrako fika ke na ye obefiri okona chesenko onya bibibre gudu botom ni botom but ohunyansa sebe oye no ho awiemfo ba emaame de bi papa ni bi nya firi ono obeku no se okwa akopo bi sika kira nko no wo agya na maame ne papa obeto wo mo no enti ebesere se ne no brago fi papa ye no akwa bibi ho wo se wo boa obi no ebewi akire ba bi akwa akoduro yenu ba na wo decide ndin no ye de se wo se wo ja manaka ojama ka ne yenu aba no ne lucky nso wantwe asem no wantwe ne tintan na nka ne a ebe pie wo ha ne videos a e fa sansem we nyina ho e bi kura de bro ku pie na wa no wakomvo ke yenum guase kese de ma no de bro ku fi yemfa so na yemfa ntu ye ho fo se wo fa obi na ya adwuma me gini se we ni de di kan me kai se ba ko ba ha sei akura bi nso saa wono so ne nya asem ketwa you be quite on the mamma fire. Oh, one do fire. One do fire. Oh, a hydrogen. A hydrogen, brother. It does. Oh, Goofy. Mammy, no, by for. When you bay for papa, and you bay every bay years ago to an adju. And then when I bay you. And you built to an adju. Oh, did you say him, Chairman? Chairman, I president. I was it a Mamma Tempe, Sano kind. I Kusma, Eric, maybe I will be more. Mammy, the bay for. Where the papa? Sandy Power Unzosa, Nasa in a national banisa. No so banisa. No so banisa. Says Caronianfo. Go to Tom Kuna, what is South Rough. Tom Kun South Rough. Then can I call you a first in a Oniska Cometo, Yumosamna. Modesra. The Yumosamna Modesra was sending me a sick, a crabby, or Janasi. I feel Nasa Dame.
nti mo sɛ ne na ɔkɔ aduro yi mabɔ sɛ ne sɛ fɛfɛɛfɛ obie na ho a ɛkyɛn ayi prɛko na ho ayi bili hwɛ wiase nipa bi ti mu osu wo ma obi afutuo ma na adwuma agu wo bɔ bi fam ohun na bɛsa ne na asere ne wia kono no na wo la no ɔne ne yɔnkuru di ka di nkɔmɔ a ɛdi nkɔmɔ na wɔfɛ kyerɛ ne akora nso abɛkasa eti ka wawie adwuma ne nyinaa ne yɔnkuru ni hɔ ɛni hɔ wɔtumi ka kyerɛ ne sɛ ebia ɛnɛ de ma midisika kɔ sɛ baabi kɔ mankan yi o ne wasa ka kyerɛ akora ne sɛ ɔsi sika no wankan nti yɛ fast wagyiri din gyidie sɛ nipa sɛ sɛbi ɛku sɛ bɛnya ado wɔnyɛ bɛyifo a na ne twɛma ne wa sɛ nipa sɛ sɛbi ɛku sɛ bɛnya ado hwɛ ewiase obi yɛ saa de wɔsi a ehu wotumi wu sɛ enipa a wɔtumi akyɛ no fɔsɔ kɔrɔ bɔnne asɛre tirim bɔnne o wɔhyɛ de adua bɔnne wɔ akora ne tirim wɔn maame no no a wɔn wɔn gbɛsɛ ɔde yɛ okodwo mma a wɔnim sɛ ɔkɔkɔyɛ akɔdi dwa onipa sɛ ɔkɔdwo ma na ɔwie wiadeɛ nipa sɛ wɔbɛwie adwuma saa wɔbɛbia wɔkɛ sɛ wonim sɛ bi a sɛbi oyi no nso ɔbɛ na akɔhoma sɛ ɔkɔwie no ɔkɔwie wiadeɛ nipa sɛ ɔkɔ supermarket ɛsɛ ɔkɔyɛ a na sɛ kamera ni wɔnom a na ne mehwɛ baako bi ɔmo na motumi wia nom de akora hyɛ n'akyi ɛsɛ ɔbɔ no so no da na sɛ akora hɔ na akora no atena so na wɔde apia bɔnten ebi ne ɔbaa wei bɛsi meba sɛ hwɛ ne sɛ kyɛ sɛ na ɛsɔ bɛyɛ de ya nyame yɛ adom a ɛsɛ wɔnyɛ sika de bi wia no ɛnkyɛm no mpa mode mopa bosom mmienu moyɛ ne wedeɛ ɛbɛsi kɔnsɛ ne to atwi na wotumi dane wɔ bi ɛba na obi ɛyɛ adwuma na aka kyɛre sɛ nipa no wie sika wɔnwie sika wɔngu nipa no adwuma ne hui wɔ he bibini biaa ne bia ne nua kɔ so a ne ni bere sɛ nipa bi ɔte sɛ biaa no ɔkuta sunsumhɔne ne nua kɔ so a ne ɔpɛ sɛ ɔpɛ n'ase ɛnka ne nkɔdɔ kɛkɛ no nkɔdɔ de bɛ ne pɛ ne magu ase ne ɔne na ba bɛyɛ pɛ na owie a ɔsɛ wɔsan na akɔkɔ sere no awerɛwo sɛm kura sa ɛwɔ mu kura ne sɛ wo sa ka kyerɛ sɛ wɔde ne ho yɛ mahi ti mɛ mafia no mafia so eti wo ma akɔla baako wia na mmerɛ ɛkɔ wɔsɛ kofo bi foforɔ asa aba sɛ kwan a makofa so yɛ yie no wotu fa so sa kwan na fa yɛ yie aba mami wɛ sɛ sɛ nipa wɔ sɛ wei ɔmfata sɛ didima ne bidie sɛ nipa wei wɔmfata sɛ nipa wei wɔyɛ wodini eti wei sɛ wokɔto sɛ kɛnsu ɔfa na ka bɛnya fa anwea 1 trip fa gu ne so wɔwu sɛ sɛ bakɔ sɛ pira sa da baasa abɔ so sɛ kum asa kanta sɛ sa hyɛm kɔsɛ bɛtɔ ɔne wotira fie a ɔfowu sɛ ɔde aduro ɛbɛgu nsoma mu anomawuo wɔfowu sɛ wɔde biribi bɛgu nsoma mu awuo adwene ho gyeɛ ɔbɛpɔgye no hwɛ akora na ɔkɔ no ɛsɛ hwɛ ne yie maame no wɔte ne toɔ no nyame amoa maame wɔbɛsa abɔ ama agya akora mu akora te ne toɔ no kɔtɔgu n'anim ase nyame amoa maame wɔbɛtɔ bɔ paa me agyi akora mu eti akwala no ɛsɛ de hyɛ ne nsa sɛ akwala no sɛ bibi ketewa bi kura ne mo na kura bu a emu sɛ maame no wɔn ne sɛ maame na ɛfa n'adeɛ no wɔsi ogya ne nyinaa kyɛ na mo ogya kyɛ a obi mi nya nkyɛ sɛ mi abuso na meku a mi nkwa kabi kumi fa mi kabi kumi fa obi akyɛ a wɔn na nyame yɛ hwan yɛn nyɛ hwan kɔsɛ sɛ akwala na wɔkɔ no nkwa hia yɛsɛ wɔto ɔne kɔ ba nyinaa ɔde ne to hwɛ no a wɔka ne bɔkɔɔ sɛ ɔgye tum sɛ adeɛ wayɛ ne nyinaa no woagye sɛ wɔ mmɔbɔ wei ahomoboro bi anim o libidibidibi hwɛ ahomoboro saa ne ɛbɔyɛ so asɛnduam onipa no so yɛbɔ no asɛnduam ahomoboro wɔde bɛba wo so ɛnyɛ hwɛ na ɔmprɔ bɛɛ sɛ wokyɛ ɛnyɛ hwɛ na ɔmprɔ bɛɛ sɛ wokyɛ ɛnti saa nipa sɛ no ɛbɛnya nana kuso yi no kuro sɛ ɔtwa no so ɛso twene so dabi on free on akunsu no kɔbɔ no kro no very good it is the person any kwasoma ne si kro mo kɔso dia kro obobo kro no dipo kro free mu no obobo kro no wai sani pa we say any kwaso bi wala ne baba o wala ne baba o be wiam na de to jai
o wa ne ba bo be wiawo obubu mo ne se ne ba ne wiawo wo se emma o muto mo mafo afutubone no wo de wa say wo de ja o yeta wale ase na de okuru me we osiki okuru me we wia no na de twatwere ka se nyahwe wo de ma wo so no obi wia okuru mo mu wiawo eti ne ba akura ne kwaso ko bi ware no o sika o mo abofo se to owi ya na no aja o se jana bari we are say was one mama ne yes enan enu afuto de mama nkroforo no say di pa wo ya baifo eti ye ne tafie ye ne takop ye ne mo man we di pa say we ba ke twere su wo se na so ba ya no hwe na ti na so ba ya no na so ba ya no me se na so ba me se na mo ya acha bo so mi ensa de kala no abashi me na se pi Angels Dominion International Church bi do professor ko fi me kwa na se me ka sama fo se me di ginam ujira number 6 on the ballot no o de so ba electoral area opoku ajiman wo bia o to ba bia go ka se bia jaman so ni di ni jaman so opoku ajiman no prof di opoku ajiman ani the electoral commission no meeting so ma me say here no on kan kran kire yen ade yen na o me colored people dey buy black and white say here ma me na on come masana ko kan se fa na we very correct you go here black and white and aba people me ba chere mo chere ya asipi eti prophet Joseph Mensah me ka to say Israel Bruni na de babura safuachi mu ama no obisa no otekasa ko na omisa wo ha no dadwe say wo na asufi aware mu nsem diama awo ho nsem honhom sem akwanto ne keka ka ho nyina bomode to do de bekirem Angels Protection Oil or the about some 91 and some 23 91 no protection body pa ho bai na 91 so favor chese bemu anmunyam Nhyira FM security point oba beje professor Mr Anim or committee chairman ko beje ben kran DPK consult and trading enterprise kokumlem ATTC also ko beje Germany Frankfurt Mr Peter Mensah Freedom 069 656 09683 069 656 09683 and a lending so lady okoha obenyabi US Virginia Mr Roxon Mr Richard and Mr Rich 571 3981 958 571 3981 958 oko barrister so bisa Mr Yaobuaten Azek Yaobuaten do not friend of about our Gent 91/9000 Osabe Kabi amasa man so stadium Jashi Jarvis adwuma ho efra no pa efre yawada kope memeda ne abank kokotado salvation school enso kwasiada atimatim massive baller Janshi Tabum also be here Edwada and brother your numbers 0554 477 959 0554 477 959 and 0504 604122 0504 604122 Fred Prophet Joseph Mensah and Nikomo Amazing Tele Foundation almost say and catch up say the Juma Pana but Nina say so person who near mon better haka nyina odo ho bebo program one no beba so Kumasi Friday and Saturday 6 and 7 December I wo mu ya fi be kwa wi ya na 2 days training ebeba so na Amazing Tele Foundation omo na omo register omo company kese omo train crofo say dey see ultra modern biodigester 3D epoxy floor detergent ahodo obeba certificate manual eka ho sada and obema t-shirt ni na say first program eba so Kumasi efiada and Friday and Saturday 6 and 7th December biogas rubber biogas food waste biogas any 3D wall installation making 3D epoxy any biofuel digester nina yebeyama amount no eda fomboko 420 for all programs nina say programs nina any oil installation nina 420 yebe frase no so ba pa muni apon no 9 pepepe venue Church of Pentecost yebe ndaw Methodist eben sewa nyako SHS ubet bia for 0244858110 024485 0244858110 na 0202477326 0202427326
26 and your number program no enkoko de no enso beba so 30th August Mr. 30th December and jubedi no 1 day training and to bio fuel digester 3D epoxy 3D wall installation soap and detergent air floor cleaning and floor cleaner soap and detergent fresh yogurt pizza making all pastries washing powders any others ninyina banana cake ka ho ninyina so be fresh don so ya ponunum amount to the 120 forms no as ka ho ani nyina edebema obetumi afre 0244858110 and 0202427326 na oni atwen komo power special saba clinic ya ma me akosu adua ye to nsa fre se brana o last stop o herbal medicine treatment no en ho na do ye ma be kasai e ma no to makoma so se yare yare ya papa de ya party se ni party ho na udwam ogu ho na so unni option bia e so udwam gu ho ya msrew masa ha we ntro de bia tumpa ni nyina so do de chem ya ma me aso hepatitis B and hawo typhoid ulcer sabe enkwei na adokro wo enam yare ahodo awo won sab diabetes wa emre blood pressure anawa ni nyina yare kika ka unyina fa bedano massage fisu koso waso wode nupa bi abtese ewo edwa so also be pebi ato hebaten heba powder and mixture eboa pa immune booster no boa ma nkwam wo dipedua nya hoden kutia yare ahodo nyina cough ka ba mixture no ye wadro pebi no wate wabo wache miso wane hunu bibidro betu asese ho mema munyi jirikagiri na mutumi enwemo yerenom no omso aninye eja etuato ano den pa edu amalamex ene tonic bebo am wadidi na waye togbon na malaria ni nyina atimi atu ye ofe ase ne Jasbro filling station ene die no hwe domin so enkranso odomi born again ya Ghana commercial bank odomi how we free 0244544422 0244544422 na 0200383831 0200383831 ubenya the premier to Fox FM KG heba Fred Menz and Okanshi Dronley Kennedy guitar satellite or the aba way bronya de what's more number TV to contrary be 32 inches 600 40 inches 899 and 43 inches 1099 bomode sa muba abeji bi na bia akọ enkai ni nyina se omo high quality KDS brand new pa unya bia bebo kumase ubenya ne pay bi ato package we ni nyina ye de amamo yewo CCTV cameras wo best fufu powder machine ye ni nyina bia ba mfidi ade pamo ade fridge ahodo brand new laptops na eka ka we condition deep freezers microwaves eka ka wo nyina ne ma ye didi djuma ofie ni nyina bi wo ye abadwuma ni nyina se wo ba bia trase ya nhyehyɛ na wonya ne man bi kare digital obehu ya first floor family plaza building stores number 21 and 22 Patasi Adom house so behu ya Patasi Main Street ya ben police there for 0244 385128 0244385128 na 0207 653031 0207 653031 na oni edi nkomo nyadia heba center wodi nyadia heba Mr. Bedwa so nyabi no malaria fever na ache wono ase betu ama ho ato nipadua ni nyina ebe mu adwa ama ho aba pa heba wholesale bia kwa benya bi na abefra 0558 565890 0558 565090 and 0270417669 0270416769 na what you know madi nkobo bia bites wunya bia bebo apa enubra ne dia e pebinom na emo na mo ho de nyina soro ya kwa ebretom ya ko twa nubra ene nutan ne tehini ne kohini nkohini ne dia ya sabe onuma ebebo apa ama yare wo mu bia sabe o ya furiade koko ene ha obema sabe osisi mo ayemre ebebo na tuni nyina ase ama ho ato ukodwa so ansa obi anom no dwumadie bia wudie bia say wedding say ye ayefro wodi bi kwase o ye chompia pa obi abebo ba say yes wodi sa papa ba onuma enye wanum na no hangover opebi ato bomode so do be kire sport ana say God have bia obenya bia to bia jabites eja bia de open for bar time no makora no for eri kwase onu bi onya fie du nwotwe so won ka won rocker company limited and rocker clinic limited omo edi event capsules abedwa say ye Johnson Sam ni nyina be kwa wie ni nyina ne say
wa na ho ehyew otiyawo ebra wo dwonso no eba tot ana dwutimi dwonso bebre so ahweye na wa anya ntema na dwonso agu dwonso ana nsuo edi akire saa na utimu se o prostate no enlarge ayekese bobo so bepa bi ev any even capsule ma any member group bi no pakum bema munyi bi na musisi munya den wa sabi wa embre ompem wutim se wuntumi mnem ema bema no munya den wuje mu ntentem ana wo low sperm count no bia bebo apa pakum mimpominio wo badodo atua alaba e okumase alaba ya babu abu station ne open your friends schools cafe ne dia nwe adeta pantan junction so okay tv abro san frɛ 0244 183 230 0244 183 230 na 0248 885040 0248 885040 na oni edi nkomo testi tomato mix and tosia ya dis ban na we ya woje fans pa present enkwara be dia bo monum ahode wo mu no enya kro fiber and vitamins awodo ne yasum ene de gumu na wo dia bebo apa na ama wanya nutrients ana ahodo ewom na etenso na de aduane a ne enkwara gaze we won more pervozo we won more pebi na fire aduane oba wani mu ase da unkwanya dempo na unya testi tomato mix na dia hey enkwa no eso fema na fema paisi ta pebi na emo agbave odimona so bimona cream aba agbave fever agbave tonic agbave balm eyadru ni nyina fra agbave aso ni nyina se won se kro e won ho sabe enkoyi honam no enka ewum ensa gugu nipadua nani pe agbave balm ni sopu ni bi ebebo apa oba de bi ye wadade kuan mu aboa e ma na kama pa e ma trinwi ananyi ohunfu na ma nipadua na efe agbave fever malaria dru unya bi ebebo atu malaria se na ma ho atopa agbave tonic oba okwa afikira entusu na fichikoro ayese jabidie anase o menses no enzizo koko ena ho anase mujawe wunya bia bebo apa mujabedie fusane ye na ho aba agbeve ba fabi twitwi ba bia we bia na honam no ebede ho ama ho ato diabetes, hypertension, stomach ulcer, typhoid and sansan woni peduani koko prostate na esebe ha aba ho wutumi mrim ye utim se watenka atiko utipao ana stroke for richem e wa agbeve faso yare ka ho bia wo ko mbesa e dia mos ka bia de be ko bia ubenya ho etro na tese bibia to yakonka general consultation medical lab scan service official ho ne chiro kwa so abefa so na wodidi na oni pedua timi atrase ache ya aduma 24/7 buronya ikuranya de ya sabe ya be home ya be bo ni panty holiday nyina farmers day ni ne keka ka oni nyina ya aduma for richimo ya so don't say heba say agbave obehu yan adekoja ache ya ne kwa mo ahimfie junction no ene die no kuma se na tusu kwa tempo so gran ya so utuom last stop fry 0550677681 0550677681 na 0246595256 0246595256 na oni adi nkomo Dr. Mensa ya ba clinic do do okotwa ne Guinness depot and hwefo ni chirem oboase ne kuma se kwa tempon so bebo papa yare a osabi any stroke hepatitis B diabetes sabi a wo ho nsem ontimi mrim ye koko fibroid for chirem services no ebi ni home clinic wo fie no afra wo yare ba behwe ultras sound scan or lap ani fi so nyina yare ba twe wo branches no door so pa ma konson kaso ani senia SHS there Medina Zungu your my friend Bruce Sadmo Akufodua as your old slaughterhouse as you so yani old municipal hospital in the dia me takrade yani secondary seku in the dia me takwa medical doctor we friend Dr. Force in the dia me se yina se main market na ohene dia ma ye be adum coast ya adwuma fridwada ekopem adwada best herbal clinic organ ha 2019 Dr. Mensa so ne numbers na dem ma mo 0245 958768 0245-958-768 and 0209-500-273 0209-500-273 and 0271-173-551 0271-173-551 near chat to 0501-500-442 0501
1500442. Franco Trading Enterprise was the home of quality phones and computers. Nini also so pay phone papa business Samsung, Nokia, Active, Techno, Infinix. Huawei, Alcatel, X Tiger, Apple, Benyabi Ho. Air TV so Sinex, Skyworth, Asano TV. Nini Obia and near Fepana Air Papa and Premprania Air Accessories, High Drive Air Transit, Toshiba Seagate memory card, pen, smart watches, car charge, phone charges, all type of phone cases, phone protectors, power banks, cables, Wi-Fi, modern Bluetooth, Benyabi. And the Kaka was so Adum Babia Wama, Babu Baza, Abu Samnio, Yabajaba House, Adum Ufia now call AYFM, Adum Yanima come dear here, Adum Yana Prudential Bank, Indian here, Adum Yanako for Clinic, Indian here, and Chaos your Morocco, all call MT office one, also be here, Honina Air Franco Trading Enterprise, over 20 or if you don't do 10 a.m. to 2 p.m. Wunya Chedia Pifre 0245316969 0245316969 now 0560 684 147 now 0501 538602 0501 538602 now what we need to do now don't pharmacy and heba and I may come for the amount of brown the no papa where Nafa XV capsules for men and women so Johnson who had the mapa and as infections be more abebo in the job which himself was so how home shop na MWO Nafa BTS and the capsules and an apabitas in the capsules so immune booster no and the tisadia so na mujabro so ye feel pedium ya the Nafa clean asaba oba wunya Nafa clean and Nafa XV capsules no be that come ye what Jessica we are seeing so was ho ebedze be come up and just keto am so pebi what the faji won na mema no ya ne mpe hurodo ya pani atwi sa na chese what ye wish u pramio na ya so Philip ahomo asole o ko pharmacy shop bia our Ghana heba shop benya bi keji heba mrom then heba town Fredman's KU B heba el famous taxi rank for 0268 229 862 0268 229 862 na 0240 981 592 0240 981 592 na oni atwen komo service code liver oil ni nyina se pebi na bebo omega 3 and vitamins yasuma gume A to D ebebo apa na boa immune system no na ma watwe ayadwuma ye wadi so ade hu ebepem na boa ma waposo ayire kama pa na amautiri nso afuyi ya kwa homa nso akofa frefo 0322083581 83582 83583 83584 oba no ayire tiawa na yakwa yanimu ai na bibia atumi akonkai hello udini baby akasa femina ye from Samson kazafu sabronum pacho una owa jata num no Pache Davio. Yo to aso Samson etio. Mpache ai media ogora sama o kan no wa kama asam nyina na asam ba kwa mpese me kan kire maame no de ye wie ni sika no. Misra wonya botre na akwara no amani yi ni ma on fe no. Na maame no so o kan se o de ache no me da na se pa na so on fe se bibia firu no kuro ne kuma mu onja ma bibia kan man emane mfa bibia anse no ho na ye da se nyame ncha Samson hello Kofi ye udini baby akasa free an pato obofo ni kasa free kwara so double prime obofo etio Kofi da kwale he no wa ya de bet wa so ni so anya de essence maami a oduku yi so hu ka okofa aban no ka sense mama me dia so awodi be we don't hear me bought my man na mane so but we why man na magase we say the ogolo kan no am no we so echa na we be sama me no ona kofa ba mu abi ni pakro ya betre no kire nsa akwa na awiawia no and wasade foforo ba na na ma me no wadi ka kire first wine ama ni pere wia ma me no onso anyai no osa be kire we Kofi that can be achieve but we say akula no say we mpa ho asem no na we you film boko so hu e say akwa ni no film ka kire nse Wala zo ka kire ma me say de yakọ so otimi nya so agimi pa be hia pa go zo be wo Kofi we de ma me no yo ya da si pi nya me show hello e must be sir papa ina du juma papa nsem o Ofa be ko ni mam jemfo mo Canada Toronto omzom chiai papa Nhyira FM. Papa nem ken kana ko bi dile hawo na mani beda mo na wayi. Papa de me kan se me nhyam pa me da so. Eda so pa imos hello. Iye durwa na me na. Dide yanko.
Kofi Jimangwana ai akwara no waya ade farin sunu wanya ade wogu mame ni ma si na ba mame de me se mo a na omo ye ne si omo fanke no mame wai ya da se pa sabre asamfo fro edi achi ade bro na ni nyina ne se wei eye the third edition of National Gospel Music Award na ye de ebramo enya sanketo akra enti mesrasa sa adwumadie wei ohun obia emfa no ho enhyembi na eye dwumakuo bi na aso dwuma yi asa ni nyina se obetumi akọ your website na wakohwe ye ho nsem ewo NGMA official website www.ngmah.ghana na wakohwe bibia obia na also wafaso na ode ato waba na bibia atumi akọ enkai bomodia sa ode wade be challenge be ode waka ni na sa empo travel and adversary consultancy Tom South Africa brebe 24 business hu nyina betibia 24 peso to kwa abrochira ye hodie no libi no laba ba na dem Canada visa Dubai visa, Schengen visa, Germany, Italy, and Korea, Edobeko. But what is all the way to be Chimo Yasue? Now, no be winning a National Gospel Award at Nico Dubai. Fred 0596-017-032 0596-017-032 and WhatsApp 0571-803-030 0571-803-030 Yawo patase yani Vodafone hotel ena edi anywhere bomo to be free then hydro drill so ya tu ansafro sabra na yanchrew then hydro drill yanchrew adwuma na bibia etumi enkonkai emfa emmaw na ni nyina ne say ya be chrew ekwan a obefa so a obetumi aye borehole mechanic bore drilling any pump installation household water disinfection and a tank cleaning borehole rehabilitation renewing any performance of all borehole yabecho mesro baby a obehu ye atwoma Brofodu anase obehu ewo atwoma Brofodu main station yene adjacent blocks ana di enimhe yene adjacent blocks ana edi enimhe oba adum so a ye ben adum Vodafone office next to Ajawusu stationaries eho ena oba onsa ebekan ya number se ena edidi suyi ya number no 0240 142 739 0240 142 739 Industrial Face Pack powder ya diaba ni nyina sa bema oba pebi na fasa sa wanim na bebo apa ni nyina sa so sha 3 mienu na de ensuo kakra count 10 to 50 minutes na odi aye wanim ba bia pimposo chicken poso ene ensasa agye no na odi aye ho bebo wanim ebeye smooth pa fe ope bia to afoni chirem ewo ASF Cosmetics ya wadum pampaso yo Las Palmas restaurant Nhyira restaurant Nhyira Kumasi free 0200 936 642 0200 936 642 we Sansak Sewage a company bia ye ba be kire wadwuma na omo akwadare na omo ni madwuma mesro omo mafo omo nsem nyina adwuma e neat and perfect. Ninya zo mba chiraw aye modern day biodigester forever manhole 3-day training and the bro 3-day practical job training and the beni pebia so your ba ana bema so wo Kumasi ana uni Kumasi
wo Kumasi achi ba omoden sa ubetumi ede ho ache dwumadie mu na ebebo pa ebe digester forever my ho 3D egg posse 3D wall mural 3D ceiling mural 3D wallpaper and stamp concrete Nina ya registration fee 300 Ghana cedi kankan 3 million date no Friday 6 Friday 6 and Saturday 7th and Sunday 8 December 2019 Fox FM aswe on premises ho ewa prempe hall ewa na dwumadie ana Jubilee Park ho ewa na dwumadie eba so no nsia akopem no nsia dabia ko ise dwumadie no ye be here say Friday 6 akopem Sunday 8 I de beba wie accommodation free baby abeda enya den ufra chichi na eba bra ye be ma baby ada okumasa for 0206 910 033 0206 910 035 0206 910 035 na 0244 601 858 0244 601 858 I Reverend Obo for APC as a for 30 ye be see crossover or the brain now on the brain Jubilee Park 31st December bomade say odo be she mo free money obeche sika kwa free food obeche bia no kwa bra and you be blessed Nina say APC na to nsa for Reverend Obo for the chim no more pa yeji National Health Clinic Omo to nsa for yeji National Health Clinic ya Ghana ha for about 33 years na grow yaboa ama Ghana dwumadie no nyina akonkai na edi so aheta ewa mahudo nyina eso omo party yesu omo party nro anasa herbal medicine ena yedi etu yare ne ewo hunamani ene ne ewo ni peduanum nyina wo awanum hwi acha peso jai koke tramadol warensa dwia opema Foriche mo herbal clinic ko ebebo na yi nyina afru so ama ho ato once kura ebeko sada ane e wadura yade be solve usikasem no wadura yade be solve problems ni nya sa obana ya so ho ye didwuma ma na nkwa bomoden sabra baju sika yade otonchia yare bi etisa diabetes ST anam yare stroke fibroid hepatitis B awo nsema yodin sada na nsa e woni peduani asedi peduani ni nyina ye National Health Clinic se fabra ye betiti ama bra na onyakopo bechira pa ye National Health Clinic no ye wo aya Bremen West ye ne chair fuel station no ene die nwe ana ye gijanshi ye be Apostolic Church information bi abetumi afre 0559 320039 0559 320039 and 0262 219910 0262 219910 yankona yani openi twhwe ko openi am akwaba ya nia pacho udi pacho frame poku mensa Andrews na no unya kwanya edwasem eto afidie so ene eto ensa frose onkrata asem ne niam a ukiremu ayira akosi sei pacho bepim samre me hunu bia bepim samre sila me hunu bia eti ana dia na o ka kire tiefo dedika me kire tiefo na ma desre dia me to mo anim no obi biara wa hunu biara bia na akodi baabi na adwene se bia skara hye ho no wo de skara kra de fa no kra no sika ne de akodro ne de bia menim se na mom particulars ne wo mu no osrewa besre ni pakro wo de so de koja station ho kra ma no a baabi abas ne yi ni si ya wo pampa so ho obekọ akoje anasa emfira FM obi ntiase de won she dan kira the property freton bibi to say Ghana card ne bi wallet ne freton and sika wom ana particulars wom na samre no adom for ne bia na wa obi akohunu se wallet ne da ho na sika ninim na bia chese wallet no ankasa de nkehia me na particular card ne wo mu ye din be na wo so Andrews Poku Mensa yeah German entreye ne wo so
Okay. Enti Ghana din din and a picture no so boso. I don't need be who na say what they be Nhyira FM hamamia many beje. And I say numbers we 054 243 123 4 054 243 123 4 number it also be me pacho and also 054 120 5572 05412 05572 me pacho number it also me answer so ni 020 80 79 692 Epacho Mrs. Subio 020 80 79 692 Medamase Yo yes that's quasi body tell pa me ko ma vimlem Bravo video on it's International Power Praise Chapel so for Daniel friend of Prophet Kingsley Jemfi and answer power man was what the night me and Eddie see one more a friend of 3 days power packed fasting and prayers and Pabon Afia Comchene ever basso but some ya be 7 and die total night could see there tosu in 4th to 6th December na kwada and Afia could see if you had so and Pabono Beshas no panon kron na afi wapon nwia eye no mienu ifiada no ye all night na nyame ebehire nipa ewo saa empaibo imu na ne wukrada so no dikan no dikan no wo se ba fa apo miensabra ya kwankire ifiada no all night no enso so ebeye perfume wo ba fa hwam ne fabra perfume adugu eno no nyame nam so ma afo abrabo na tuhwa na afa agiba bia what true kwachi wo spiritual marriage and say awosem adwumasem kratasem etwire ne da so no mebi ne aka to abrabo so a Prophet Ibrahim na nyame ewo mu tumi se obegyew ama watumi ade wo ho kra na bekoso o mamponten abayar sabia no na chi wono mu a na so be free prophet wo 0243 999796 0243 999796 and I say 05569490 870556949087 na ne Prophet Kingsley Jemfi Powerman atwetwen komod Nesmeri asonsradru onu be bebo ama asonsra begu yem nyina no ekuo mu ama hoto etumi aba enu achi akwada a wonya mfie miensa pe ne ntimi no mfie mienu ne ntimi no enu achi abuso ne nyina obia ebetumi annum bi enes kemesi wo pharmacy ba bia ben wo a ebi wo hono a obenya bi ato wo pharmacy de hye wo nche ho no so kwa obenya bi Ducat Pharmacy, Womakofa a Brenex syrup and a Kidic syrup, Ediaba. Winya Brenex syrup, be a Corana Jano, Ada, Usia dia Wunu, Okosku our bon, Winya Drebi, na the man on no more, Bona Bustuno, Amafia Jana, the ye enough Usia dia, baby Obekobi as Acre, my dear. Na Kidic syrup on the dear, our four, Moment Timini dear, no kissing, there be a Corano Menadian and so Shadan Yakesi, Acrano, Wayabasa, man, the Kidic syrup, Obidia Mafia, the no more toso, now I chef a fair. Yade bia so na kon ede etia abusumi nsia kusim finche dumienu obia etimi enumbi edre bi wo pharmacy bia also chemist Lancer chemist then farmer have made pharmacy and afi pharmacy bia etwa ye ho ahia Fred Ducat for pharmacy e was 0244 560 296 0244 560 296 na wonim pagifo atwetwen komo Kojak Pharma Limited womo ansuso Adaruma woman ana sabria make say wakofa enupa e dia buy friend say Procode na sa Procode original one no de woman na ye na woni tua fake ones be free mu a afri Nigeria mamu e da ba be fremu enti wo to e dre friend say Procode papa PORCOD dia LDA Mr Procode PROCOLD Procode eno any original no bo say logo no ebo ho kama Kojak for logo ebo ho eye dupa se opebi na unum na ebeboa kwada no
panyini mesrew na fe ahotutuo tipae edura nkonkofa ohaw emfamro dia eno eye procode edura ye kan painkiller bi enu a esen no upebi ato a ebi ewo dwa amanso ba bibiara ebe wo omada roma wakofa enupa bi so dia ka ho Kojak FN Kojak P toothpaste or the aba eno ewo Kojak F and Kojak P mouthwash eno so ka ho bi udi choose na de huru no gugu no no ada hokama Kojak sensitive tooth brush eno so be choose kama am wonu mu atenwan na sa eye enupa nyina bi no ebuso ewo pharmacy ahodo a eben wo ene wankasa wo nchen ho no mu a na tie Kojak toothpaste wo say yusu besa na wotwe besa 9 na chese no ano no na bibia ada ho am wonu mu ada ho say nwan bibia be fine upibia to na Kojak farmer o ma so yo kan shi drug lane ana se ndeso poma no afre wo mo 0249209920 na wonu ma ahwe enkomo Sankratui Food and Transport age ede atum bibia ebe fine afetie Ghana National Gospel Music Awards and also ba wa kwanso and say we adwumtini awto nyamenyum a braso se e boma baso enti we adwumtini ade oba ne say wo dum bia wadwe na wodwumadi a wadie no obekọ abefo kwantempo no so ho na abekọ akọ dia sending panyimfo ni ahwehwe mahu sa mpa onyum ne hia nomination no ye www.ngmagh.com na what submit work ni nyina e wo ho no panyimfo bahwum se onya nomination a Sabeka wana aso ya sinema ye de ebremu ye Empo Travel and Advisory Consultancy womo eka hu bi na fe Denny Hydro Drill Indostar Face Pack Powder womo so aba woni beto so fam Sansak Sewage womo so adaroma woka ehu ebi ye de dwumadi e de ebremu na ene say tie Charlie Ginger le call yensa eno so ewo edwaso Charlie de abusia ensa akakaduro ne edi ayo enti unya bia ebebow ama sebe onum ada ho am watibia de bampam adwuma so efrend se betu ensa de akakaduro ne atadwa ye de wo mo ne de ba eye Chems Multi Beverages ana ya no masum omotu agusu a suesua so still wo ntumi de tese Charlie papa no dia Charlie Ginger le call na esa wonum emfati paye wo how bia emfa emre wo upebia to ba bia to nse bia buso ana so be ko Chems Multi Beverages Limited wo maso ye ewa na hinso obe atonsu Ramsey number no 0246955678 0246955678 na mpanyifo akasa Charistic Ventures for Kofa Zahara mixture e dia bane Zahara G capsules wonya bia abusia eboa papa emma enamu yade bia na betu e de afri honomo Zahara G capsules ne Zahara mixture beboa ama oba wa himfie honomo ayebasa nka bi fri honomo ba ohoti nsu mansanka bi ni nyina etu betwa me ho achi kama bema so adura wakofa ba e ba ko ene Zahara man capsules bema be gina so peme abo dwumaten amani gia ba efie ankasa upebi ato ana akoba bi etunton eduru bia no ebuso ana so be 0246 348334 0246348334 na ono wo makasa bibia ebekoso kama fam ede amawo natie nana ye bi eto nsa ede afro wosebrai na omwo osuo kwabresuje eno no wose musa ase abodua woje hu ba bia enyi wofu ahonho no brane na ne ma eno achi usika se wadwuma se mon krata se awosem akwantu se mon krata se wode wabrochi bibia nkoye bra na omwo na da bia ni padu no ana eba beshebonana boye adwuma sam yenkrata sebe koya ye ba bedase nana ye bi wa aguna asamai obafoka okumase he ya eye keu anase Dr. Mensa na feufre eye dweso ne mpata mu nso ana konongo abesi odweso afaka so kwa aguna asamai nana ye bi number eye 0243 134535 0243 134535 anase WhatsApp number no eye 0557 667-510 0557-667-510 na ya bi esuo kwabresuji atwetwe enkomo Gifas Health Company Limited womo akofa enupa ede aba edwaso ene se Gifas mechei enamu yade bia no gonorrhea
bia oba mu na nsuo bi teno tumi se mu onyan mu bon mesre wada bomodi arama sanka gifas mixture enu achi syphilis kenkaye ene candidiasis no mu low sperm count bema be also bema ade boss akaja na agye agu adwogu ene da ho no fa wa odia esensen wa na ade akowu kopa bi na emmoa wo ebeyi enam yade bia de firi ho ama bema mu ayedin gifas p capsules eno de mema edru ankasa bema onya bia ebebo dwuma kama paama oba nso n'ani agye ho ope bi atwa kolina keba wa asante mampon se wa heba ewo asante mampon asante mampon wona fe eye kolinak enso ashtown for one number 0203 689 888 0203 689 888 gifas mixture was say papa driver papa ni adwumadi enie ene say nhyɛ fam yakofa abacha droba fo achenkafo sebro nya ye kum ye hyɛm ka kwanhyia de moma ne mpare ye wonkwa ho hia de wɔto nkyɛn no so imagine sɛ wo ba furu adwuma ba na wo ba sɛ bi onidi ye wa wote asimpu ana da asen na wo firi mu yesrɛ mu moma moni na ho achenkafo na nhyɛ fam ye da ubo enie sɛ moma ye ni na ho afuwe de ka kwanhyia no ye ma no empare ye bro nya ye emu wona waso emu ama ye de dwumadi droba papa ni eba mu ebi ene otua sika rural bank mo se fo sika sem nyina beda wo mo na yemmo mo sika entu empon bibia be fine kofi asem empon ene nkrabata hodo ni nyina se pe edwura abofo makro kinkan so mo wo ho no Dr. Mensan so wo mo e wo ho no enu achi nyadua herbal center wo mo so ekramu yade bia e ha wo no o kire se fabra na yemmo na yentu ase emfa emfiri ni pedua no emu emfa emmawo echie GCB Ghana Commercial Bank womo HSC say free BB say GCB easy pick and say easy pick would sika fa womo ho na fa controller accountant general department nko ade a womo de bibi aba e bia wasi uda ewia na wusi da bi odru ba bi hia bibi cement enchense adansi hu niema wunya sika no koto womo se bra womo ankasa beto niema no de amaw na afi busu ya sa te so 25% busu bia na etisen kakrakra e free waketu mu umpewi den ana ope GCB for yadamu ase na tie Antekeba Center for so ekremu omo na Hispanic garlic mixture e dia ba osimbe nyansanka bi na mo cholesterol ene kesiye aba onipadua nu mu ana afia na ase hohoho womensis na mayi ni nyina no bra hypertension kopebi na na entu ase kra afeti Gwai filling station na namo ana dano na mo filling station wo ija wo no susu ekura yimu na nyasem ketwa kra na mo say Gwai filling station ya wo ye nche ye maximum no na mo sebra na wudu ho no mo a promotion akese kwa na ekoso efiri sabre ya ede ekuya no na mo se do top petrol fuel e won ho no oil na wuto ni nyina bi atie 15th January 2020 no wuto ade esi 100 Ghana cedis opacho bomodi anaji coupon bi e wo ho no a chese ye mo 100% assurance ho na wuji ye no kora wutimi gina ho na wunya achede e de free ho no enye no nko adu da pound na achede bafu na mo ahye ede amamu fuel price ne so bo ne da fom enye de adjoso mfidie a woto enko na dabi na mo ntisa bra na so ye na beto petrol papa na emwo ene se motofuo private cars taxi trotrofo obia momra na beto petrol emfrida na mo Gwai filling station na mo bebia obia yeda wase so abeso yasene na tie Grace Gift Herbal Center womo so ekraimu Grace Gift na akwasi wunim se Farmers Day no na so ye on heko Grace Gift menam ka kire wow Nhyira FM ye pija fidie nyina ya ne sports ni nyina ye ko ohwim ampa school junction no kre ho na djubede ko fefe so anya senketo na dano mami Grace obi amra free screening yes obi amra free screening behwe o chirwam na osebe kan che se yade bi e ha wo malaria ne typhoid koko waposo yade bi a wakon enkro no fako Grace Gift Herbal Center wonum ebebo na yetu ase womo akropon na se obefre Dr. Grace bodu 0246 518003 na ne no atwetwe enkommo baabi anana mo bia no mema adwo Mr. Baini wo USA woni Rose Baini oba sabre adwo ya go prophet Prophet Kisi Jamfio
Yako Prophet Kisi James wona fe yentie ne ono nso de edam na ende ekwan amem na prof ma wo se akrache no obeka nasem ekwan amem no oseden ene ha no abrante nasem no de bana ano den eye serious ofa chese onim se ohwe obi fie ma no like oye plumber na wakọ wabu obi ntinipa ne tu kwan na o se hwe machima me tinipa ne ko ba ya or the drink ba se omo nyina omo nom ofa abrante ne num wie no koduru fie a abrante ne se adane vampire e de sini ne yonko abati ha ofa enye easy story na no den e bana da be Nafa story na no etina de ahwe mo ena de ye ntache no kra okay ena ne ye be kan ye nyame admo china ochina ye tutu jagu enya sanketo ampai bon kri anu odin papa anu odin wa mabia wa ye ho mpai bon ni nyina se odo de be kire mu e ho na je Mamponte aya prophet is a jump finance here yes Mamponte government hospital pepe ochina mpai bon ofa na enra nipa be gu enra no for counseling no na no se na before me ram na me friend so pen no say so for a busy anwume na me say na easy. Esa na de menu a woni di. Yes, I onya time kra ni di. Ade a me pen asem no on dwaduane ho. Eyo se ma me hwe nyame ma. Oh. Nyame ma how ne how. Nyame hira. Omu no mu sun ni sun. De bi oto ne boni omu kasa no. Enra me se ye de ababo bi ba ya chekere no. Ya chekere ne nsa. Ababo ne pa ya chase nsa ne no. Papa hene nimdi o se wo ho atọ kwa na ate ho no eye serious obi ba ha me ko hu na nura fe ohu ma me na wafo aye se one papa ma ni 2 weeks and ne be ban hira ha o ha no de o ha no so sen den e de na wo kuma office nyame ntimi nyama wo tie wo last stop aye Prophet Kingsley Jemfi ho power man international man nankasa bra oni metena se mundi mpu ono ntena se obu akwa oduru ha o misane he na papa start eka ne nsem den e kire no o try empire bokese gidi ewo international power praise chapel ya sorry fie ho yo fa number to jana fe ye nkona o kina o ma fa go fie o mo ba no o mo frɛ number we asofo ne jo fa number no o kina empire bokese no pa ne cancel tena se de trust the bible na didi dwuma na hwe obi anse mu ahwe ha no amane ne wi empire bokese no so apa no pumasi bread ama me number na 0243 99 97 96 0243 99 97 96 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 the basso on Pabo Cassiano a basso 4th December 5th December and 6th December 3 days revival na ya point in empire bo obi a wachichi ni benche nyina baba dawo baby e be siesie amamo amboda nyina siesie ene de be ko so no na empire bo no we akwanchi bia na nwumna no break a ye beka rice water ni kokko ni nua no ho no de serve amamfo me yes said be ya obi a betimi de breaking fasting no na niam be sisie no e wo so obi a ne ho hyem ena wachina empire bo ka si enyu hu mfirim program ne de obi bi o yare bia fa ne beto na nam yensa ne be ko akire no na wo ha ne abebrese adwane wo de be ye kura so ho no eno be de be ye ba rade fa me so asani petire kodanda da so boni abewuo akire ya de ensamon edumasaye sunsumu na bibia rade fa me so ye fus da wo fia wo a wo de adanse le ko wo ye nsina rade kan so hwe wo so o meni si bibia ko so ye ko ye no ebesesa after this program go hu nyame mu odise na oya ko be bi no o na be fre na na pa na o pa o be hu se wo why erode for me so ko e be si wi baba so ya no se ye po brabi na wo ha na kese ni erode for me so asani petire kodanda da so boni abewuo akire ya de ensamon edumasaye sunsumu na bibia rebe fa so ye fus da wo fia
akwa o di adanse ne ko wey nsina awurade nka ho so hwe wo so o mani si wi bibia ko so ayi ko yi no e be sesa after this program bo mu nya me mu o de hye na o ya ko ba bi no o na be fe na na pa e o pa o be mu se wo why awurade fa so ko e be si wi papa so ya no se ya po Amen. Prophet Kinsi Jemfi. Everybody na me so the oil in one so be abedwa so power spiritual protection oil. It did to manage juma bono. Bra adwen so. Also bana beji oil bi. Na so the kobo home by so wa bruchire wa control mu Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country wa ohia bambo bia no betima beji oil bi. Especially obi a no me down so Friday bit say case. Na ibu we di abusuan so obi won so di wa nipa no so wo hia sa de we bi so de bidware 14 days wo di dware do won so mu dware ene nkyene abodi ni bi wo di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu ya kenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mdi adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo akontuo mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number dey go on me number so go screen as a frame we be opibia meet me post dia bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me nkura no do sika no bibia kan we bet me ko post any man mu dia opibia e bet me ko post bro me was amene wa ha bet me ko post dia bro na me wo cream no so ha and also probably bit ma ko post dia bro no so spiritual cream ni si neti ni nyina opibia on sabit ma kan na Awurade na so apa o je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wo team na beba o be pebi dia ko bo ho ban na o ye nhyira entra mo bo nsam fa ho je hana manis ene bia se yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na beti ni sofo na kosia enti uhia items ni bia so beti ma wisu na abo ho ban o ye nhyira so ne me ye Awurade nka ho bye bye